malolo soifua whaatalwhatu I talafo wale peidiu Samoa le nei e salulu. Waletu ina mai le Presidente o Amerika o Donald Trump se avanoa e alo fia ai pe lea o fia Australia I le tungi ina o la fonga whapopopo o tariffs I runga o loa wa tu ina e Amerika I runga o loa tau o mea ma alumini. O le so o whaelo mai ai le whaelo tusi le wharepae Caroline Leavitt I le 9 newspapers sa ilo e Trump le mata upulea ma se avanoa e ono le tatongi ai Australia I la fonga whapopo pe ta iwa whaiere whai unga no winga e tatongi lava la ia la fonga mo la winatu o loa whape ai Amerika. Pai mai le 9 News na tala noa Trump ma le paramia o Australia Albanese I le masina tanwai le mata upule nei ma whaatadia mai ai lava se whai unga. O le so le a mata whaamamanu e le tongi no ia la fonga, ma o le whaamatalanga mai a Trump, e moni e iei nai suinga e tula I mai I ta mau a inga o na oana la fonga ia peitai, I se whaatara noanga talwai nei ma lau whaasaralau I Amerika na ia ta uai, e ono tula I mai se recession po se whaale tonu tau ta mau a inga ona o le nei tūlanga. Wa sauni le whainga malo Victoria na ia fola sia tu la fono malolosi e wha tatau I le tatala I tua o tangata mai whare pui pui. Wa fola sia le Premier o Victoria Jacinta Allen suinga I le so ma ua ave I le wha mamafa I le ave le wha mua I le saunga le mua tangata rautele na I lo nisi lava wha I unga. Whai mai o le ahanga I fo I le whainga malo e wha saa nga ese o se tasi leo nga yoinga ua whaia e wha tau wha lawe tutupu e wha o ngā ai a upenga. Se vanga na lava ni mafu anga tatau e mawhai ai o na whao ngā. Whai mai le Premier, wa manino ia te ia mara whai ngā malo, o tū la whono lo iai nei ele o tala whea ngai, ma mana o ngā o community, mai mana o mia na wha malo si a tili le tū la whono, e wha tatau I le tangata te tala mai I tua mara whare pui pui, po o le wa inga fo ia leo leo. O li patia le 9 News I le sole tu ina mai o se lapta inga tau le soifua maloloina, mai le stete o ni sa walese na waria ini whamataranga e whai tau se laule I tu pao ta maa I tai, po o tina maa I tanga na onoa a fia I le hepatitis B, I se whare mai I sini tu tono le se furu tasi tau sanga o tuanai. Whai mai le ripoti wailo nei o se tangata whai ngādwenga I le whare mai le Nepean Hospital I le vaenga o le whare whai lele sa a fia I le ngase le hepatitis B I le vā le lua se furu tolu ma le lua a whe lua sifuru ma le whā. Wa la pata I mai ai sui o le soifua malaloina e lua se lau lua sifuru tolu ta mai tai mai tanga na whana na wala tau pepe le whare mai mai ono iai se avanoa e lamati ai mai lea wha mai I lea vai taimi tonu. Ta ule New South Wales Health sa ngāru rua matangata whai ngāru ngā awhia e ave se ai nisi lamatianga o lea awhia I o nisi le ngase. Awa whautua I ngai tangata na ia whaia pēr se suenga po se test po o a awhia nisi I le hepatitis B. Wa amatanere suenga leo le mariu o le tamaita I whasapur wiwa tausanga na mawala na tino mariu se vaitafe I Brisbane I le masina tanuai. O le tamaita e Crystal Bill na mawala na tino le whaitua I Ronka o se tasi o le tunu ui le tai ao po le asa ruasururua Februari mai te tonu le leona iei pia I Olay Park I le po I luma mai o le aso na whato a mawai. Sa moi ta uere leo iei se tūranga masaromia nei whaalawe pei ta ira whaatau te ieina leo suenga I le mata upu wao I nai whaamaunga ma whaamatalanga ma ua tālasanga I nai so se tasi ni sira pia se whaamatalanga I le nei mata upu ia whese o ta iane. Wa whaamatu wane fo I ata muri na ba ai au leo ua mariu I se whare ainga I Sunnybank ia malo whaanga soro pere suenga. Ma le tala muri o mai le terminei o whaia suenga le reu ngā tei whale o Bundaberg, tu sama le whasalau kilomita mai I le whaitua Brisbane, nena maua iei ni awhiwhi o Masalomia, o awhiwhi waria I le mai o le lolo wao le tau, I lea whaitua o se talia. Na longoina leo le mata upu e nisi o le atunu umo lato mawaina le awhiwhi le mata whanga I le pitonu ule le tai awana nafi. Na amata I lore sa I dinga I whaitua pe o Bernard Heads, Mon Rebels ma Bagara, ma maua atua I fo I maisi awhiwhi whapea. E le mai lopo o whea au mai ai, ai toru masina taruai sa mawai se vaenga tele, o le fuala au whasaina le cocaine, ina ua maua le lua tesi ma le toru su whatane o le fuala au whasaina, ave ese mai ese vaa mai Hervey Bay. Mai mai o lea vaa sa pita ua ina reanga I sa o lava I Bundaberg, ma o le mafuanga leo lo whai ai sa I ringa. Lo whataria nei se isi ripoti da tamai o lea suenga, po o a tonu I a whiwhi e pei o na ta ua.
Tala ia Radio Samoa mo le nei au auli. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O esi la fia iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pesini atu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa fiti tonga mavaruatu e ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matai. Ja, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua ia maisi foi o le sila mai moa Samoa i tāwhai fio le ranorangi. Ia misa foi i le neia tonu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. After i le tua i lana mea lofa o le pule le soifua. O le pule tō le nā o le ua tātou lau lua whesila whai e foi e lumo o le nuu e le o tua o le nuu. Tiu te mawhai walo filima sa ngapa ti ai le tunu uina ua ngā e leo soa e o le lai le tai au le malei fua mai. Ia au le foi i ua tātou whilo ai. I le taimia ngā ifo ai Faiva Samoa. Manatu o mai ona fola le whala i le tai au. I le sunga le ali iau au o malona au waa. Ia se i o mai a tia. Ia mau o mai fo i le telenga se manu po le tofa fo i a fonga mua. Francis Ione. Ia, o le fo o tātou whailoa i le anga le lei o le atua i le whaua wino le nei por kalame o le ngā ifo Faiva o Samoa. Ia e mwisi o le tātou por kalame masani. O le malu i fale e malu fo i fafo. Ai a tātou talanoa i le malu i fale. O le au tātou talanoa tōnua i le ano liu o le por kalame. Ia tāpena pena i le ainga ma le tangata. I le whaatawina o se fale ma se maorta po se lawa. E tua i ai le ainga, leo mafuta mai, ia le fonga fo i o le tātou por kalame, le whatua ia e mele palamo, ia malo whaatau waa nei.
Ko tātou whiloa iai. Wha manino fo ima wha malama le tele o nisi o vaenga e whisiringi ai. Ia e maise ina ia malama le tātou tunu i me te tau na whai. Ia. Whatalofa tuai malenganga wha lalo. E le whatasi mai o le o lau malo. Ia, po le si fo i fofonga o le tātou pol kalame le whaltua ia e mele palamo. Pa malot soi fu manuia e mele, alo le tau atai le nei fo i o ngā tutonu o le mai aso ua tātou au lia mai. Ia, malo lava soi fu manuia lau fionga sabea, ia, malo fo il malanga manuia, ia, o lea e manai alo alo o le nea fiafi ia male, o le ula fala ia, patalo fatu fo i le mamalo le tunu o fa fonga mai, ia, malo lava soi fu manuia. Ia, malo fo i le langi batafi i nau a fionga le whanatua. A moe sa manuia le lava i aso. Ia matiu te fo i sa whenga iai. O le tāpuru kalame, o te tonu wae e hitanga te bala au mai. Na mara mai fo i e to lua na bala au mai nafi no whea tō tae hao le por kalame. Ia, o le amawhai e ona toi wha manino wha mana matu i le telefoni. A le whanatua ia e mele. O ha mai ia le tali atu le atu no o manisi fo i o lo o bala au atu ma fesiringia o i nisi o mata au putate tala noa fo i eima whaasoa i hai tāpor kalabe. Tai te lasa vea mo le fsili o lo tele lava le fsili le vai taule nei. It seems to be o to tele o nai tua o lawa iei lato mortgage free homes, but o le aine mo kesi po o lai titi fo ile mo kesi. Tele lava la o le mamalo le atu nuu le longo mai pe wha pe feo na fsosoani lato i alo ma whanau. Or on the other side, o lawa maternity retilo pe wha pe feo na wha o ngā le lato equity le wa le fale fa ta wa sesi investment property, so o lo tele lava le o ngā ma le ta o le fa tala no nga o mata o pese ese le o fionga savea ba lo ta o tele wa malama lo to ina male o matua o lai e sia la fa putunga tupe ya on tu fasili lo la ia le ai o le ata se e mua e le mata upule o fa pela le o ye le fale a le o le ama faulo o le a toi whaatau ese atu le fale. O ani vaenga e tā ua tele e te tau na mua ta ngā ima sila iai i le toi whaatau i ese atu o le fale leo o iau au. Whaatai tele sa vea mo le sili masalo o le tūlanga lea e ngā lulua i le au vaenga lea o Bob ma Carolina. Wa o la tau lea iai le vaenga lea o le real estate agents e lato te aia fale e whaatau ese atu. Le na whai ai leo le lato tala noanga ma o ai lava le mamalo le tunu ule mana o e whaatau ese atu le lato fale. I o le tūlanga la lea e iai le whaatala tala noanga ma le vaenga lea. O lato la lea e tusa o le lato mata whaioi lea. Ai o le mata whaioi a lau lava i tū. Ia o le whaia lea pe vai po lea se le ni whaatino ai le whaatawina o lesi whale lea la whaatau. I hope that's... Yeah, lea la wata se ea tu le mata upule na. Wa iei le whale. And you're looking at buying an investment property. O le ane me tau ona fitu na i mua mata pena iai. Ma nei a tele le fsili wa pe wa tele ale i le vaitaule nei wa tele ia tu a o lo fsilingia le tūlanga. O le mea mua lava, o le sa ile po le ale se le ni e mawhai e tātou ona manage po le a fo ile pre-approval amount. Po le a se tātou talo sanga ave le bank, o le ale maximum amount e mawhai e le bank ona approve mai. A ile i whaasavalia le tātou lesi tūlanga. So, first of all, o le mea mua lava, whaatala noa i lo mortgage broker, your bank, or obviously myself, pe a so mortgage broker. O whaatala no tūlanga ia po le a se le ni mawhai ona ngā whatia, ai po le a fo ile ia isi tūlanga i mawhai ona vaava ai mau ili. Mana ia tele, ile whaafonga mai le tunu, tā ua le loa o le tangata le mortgage broker, e mawhai ona whasoa ni atu ia o e whiutanga inga. Ia ai pe fia fo le se le ni o lo mawhai ona whaamatu mai, o le mea lale nā e whai e lau fionga e mele ole
tilo le meta o le pre-approval o sa ole. Ia, sa le ala sonanga sa vea, o le tulanga la leo te whatala noa iloa le, ye le tatou tulanga le o le tatou tupele maua, wa fo ini tatou ai tala fo o iai, o tulanga se leni ia o na whaanga io ye le tatou application e ave, o le a se vai ngā tupe mawhai ona no mai, ina ia whaatino ai le whaatawina o le tatou investment property po o se, sometimes o le wa amantana titili le mamalu le tunu e whai se, like a minor dwelling, o se sleep out, po o ala va tulanga whapea ia o le tulanga la le mawhai ona o whaatala noina, mau ili po le ala tatou vai ngā tupe mawhai ona no mai, ina ia whaatino ai le tulanga. A o ani options po o ni whiriwhiringa e mawhai ona o ia i lau whaatulanga ina o le mta upulea mo se ti posi tala whea ngai mo le whaatawina o le si investment property lea. Mana ia tele le sili, wa e lua ia tu ai ngā investment property pe a sila iai o le investment property pe whapea laila e whaatawa se whale fōu. Ele ino foi se si you're either buying it off plans, o se whale laufa toa umalawa na whaile taimile nei. Or if you're buying an investment property, se whale foile wa lewa na iai, na nofu tongi ai nisi po as an existing home. O tūlanga la whapea e lua ese ona vai ngā deposit o le whale fōu, e lua 10% lai ala o le bank langa deposit. So a whapea you are buying a property off plans, o se whale fōu la vai le I nofo ia. Ia e mawhai le bank ona consider lau 20% pe lua 10% o le tau o le whale lau deposit. A whapea o laila e whaatawina se investment property o se whale wa leva o as an existing home, e le se whale fōu, o lona winga e mana o mia le bank le tolu se 10%. So which means o polea lava le tau o le investment property le la sila iai. Ia e tolu se 10% le au whai le deposit e mana o mia le bank. O mea la ia whapea, you can use either your savings, pa whapea la ia sina se leni o lai, na sefe lava on the side, you can use your savings e whai lo deposit, or e mawhai na wha o ngā ile equity o lau whale le wa iai, wa le tele o nei tu ale o matutal no te minei wa sama mortgage free, so which means you basically can access le majority or up to 80% o le value o lau whale le iai le te minei. E whaatino ai lau deposit, so an equity on your existing home, e mawhai na whanga, so either a savings or equity on an existing home, e mawhai na whanga e whaatino ai lau deposit lea. Ai, ua mafua la sea o na whaatulanga mai I le pasene, luas full pasene deposit mo le whale fōu. Ai a whai o le whale tuai, o le manatu iai, ai tolus full pasene, o le tiposi e mana o mia. Ai se a ua se ai I tūlanga ia. Mana ia tele le sili. I guess o le vai taule lena iai le government, they are encouraging pe e mana na o e wha malusina le wha o ngao, le wha tawino whale fōu. So they are encouraging people to buy new homes. So rather than existing homes. So that's why le legislation lena pasi about 2 years ago, lena laiona yelo na ese singa lea, yeah, ona titilo lea your banks accordingly to the legislation lea ole tau encourage tangata wha tau whale fōu, ya lena whala I titi le deposit mana o mia mo whale fōu. What are the risks e le whaatawina la o se whale fōle ua umana wha o ngā ai ua māwalunga tele I o lona tiposi? Mana ia tele le sili. Ia man tua fo ia sila ai wa o whale o some of the homes le ia existing homes. Ele o comply with the warm and I to ainga mele ia I tauna ia le humidity le ia I tono whale. So mea whaapea e te tauna sila ia le vanga le o Bob and Carolina, they can advise people accordingly. Wa o tūlanga whaapea e te tauna comply to make sure lawa ia le sele ni whaatino ai to white stone heaters or whatever that needs to be done to make sure it's in line with the current requirements. It's a lot more for you to check
ia make sure o le ale se le ni tsa ona te whaatino ia vaenga. So it's a compliance issue, yeah, and safety too. Oi la nisi tangata te tauona mana o mia ai le so ni tu sa mani fautuanga ia te o ese mai pea whapeo le la nga i ne whatau se investment property. Mana ia sele le sili. O le memo mua lava, make sure we have our pre-approval. I advise ia le mamalu le tunu get a pre-approval o le tūlanga lo na rua a maua le pre-approval. Yeah, I would usually recommend a consultancy accountant. O le mana ia o le vaenga le o le advise a consultancy accountant. Ona ia tax benefits e mawhai ona e sila iai. Ai le e saini ina pe finalizing lo investment purchase le. I o le tūlanga la nai advice mai ai o le lato fo to mai le na I mea tau accounting ma le I mea tau tax I ona e sila le iai po le ale structure e mawhai ona pe manao o e tūlalo under a company o pe manao pe sila o la lavo wa mali lia tu pe under personal names I o tūlanga la ia involve le accountant mainly and then your solicitor. So most of all I would recommend advise the accountant, I lay finalizing the tato paperwork, and then with your real estate agent. Mana ia te le ta wole na o le malmalamba o le whaafonga mai o le atunu. E le ngata le a fiai o lau o fionga le whale tua o whiutanga inga ma le whale tupe. Ai whapena fo I ngā ruenga ale au su tusi ia mai lātou e malmalamba. I tupe whaalu ma tupe maua mai fuafua I ngā ruenga be toe whaaleile nā property. Ia mese o le iai o lo ia ma conveyance e mwhaiona fsoswani ina ia malu puipuia I le tū la fono. O a nisi tau e te tau ona a mawhau I ai ma fuafua I ai a o le I whatauina le investment property. Mana ia tele le fasili sa vea. Ia wa o tūlanga o malaya e mawhaiona o whaatalanoa inga I le mamalu le tunu ia o le ua mau mai le tātou mō kesi, po le ale tau o le tātou mō kesi. O ina sirsila le po le ale tātou income po le vai ngā tupele la mau mai le rental. A whapea ina sirsila le iai. O kawa le tātou rental income, ia le mō kesi le la au mai. Ina ia manino le leila mamalu le tunu. A whapea o iai se senga. Ia o le vaenga le ale atu ututonu o e to make sure o lae lava le seleni e kawai le mo kesi, le mortgage payment. O le si vaenga longa lua e te tauna sila e te tau lava ne e sa vaenga tupe whaanga ona ne I te iwa. For example, te walu le ai se the rental people don't pay you the rent. Yeah. They call it an occupancy rate. So usually we recommend maybe 3 months worth of payments ina ia iai se me whaapea in case te ua o iai se whaale tonu iau tenants pe mai o they don't pay e laele o iai se stress I a tātou I o tūlanga fo ia te tauna si sila whaapea you're buying an apartment po se tūlanga whaapea e tauna si sila body corp or body corporate fees, but o mea lai involved I tono body corp fees. O no le teluluma, I've had some people that have had no idea what was covered in the body corporate fees. O mea lai ia mātou tilo ieli agreement lea, what's covered under the body corporate fees, a o afo I mea ele kawaina ina make sure o la ieli tātou allowance to cover the shortfall. Yeah, then obviously you need to make sure leile home insurance, compulsory home insurance or no le whaonga le bank, le investment property le as their security. Yeah, o le si fo iwa enga e te tauna to le sila iai is your land rates. Te awha pēr le o kawainga la le body corp, then usually most of the time ele kawainga, but in some cases I've seen they cover the land rates, but in most cases they're not. So you make sure ala umala tātou kosi e te tonu. Ona sila le iai po le ale shortfall if there is any. Most of the time there is. Ina ia make sure ala kawa tātou le shortfall from the rental income. Male tātou mo kesi le ala atusongi.
Ma lo fa tai ta u tele le fa fonga mai le tunu o le fulutua ia e bele o le telefoni lea o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o na i fale tua ma tina ia na vala au mai ia te ua naf a talu si o lo tau fa fonga mai i le tātou fa talandoanga ma le tātou fa poponga fo i o le porkalambe le so le malu i fale ia ma mata wane ma tusi le numero le na o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia tawalunga bai e lau fionga le tamaitai le whaletua ia le tātaluanga le nei aso ma le tāpore kalame malu i fale. Ia whaftai tele lava savea mana ia fo ili nei ava noa e taratala noa ai ma wha mala mātili nisi tūlanga le mamalu le tunu a iai lava se fasili ia vili mai o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o pe i meli mai foi e mele.palamo@loanmarkets.co.nz ia fia lava e wha malama ma palau tele pea le mata upu a wale le alu iluma ma malo le tunu ia whaaftai tele ia manuia malo longa le fiafi a soifua lau fionga savea. Whaaftai tele lau fionga le whaletua ia whaapena foi manuia malo longa ina ua ngā ngaifo o Faiva sa ngā pātia e le nei aso tātuli matai le vai aso fau ma ua foi sisi whaapoponga ia ai alofa atu ma ia whaamanuia atu le atua i malo longa ia matali ngā sua o le nei fiafi whaasoifua ia. Soifua. Ia le na, mai atu le talandoanga ma le whaletua ia e mele palamo awane ingalo a le tānu mera le nā mo e mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, o leo whaatasi mai ia lo tua fine. Ia po sia ua fine fo ia Tarolina, Johnston, mo, ia, ma se i kari fo ia lato, Happy New Year. Ua uma le leo la vela la tausanga a le whatoa tātou e whilo ai. Wha mua lo munuia oe, ia wha pena fo sio a inga, maua se malo longa file mūri ki lisi masi ma le tausanga fo. Ia le fo tātou to e alo i ngā luenga o le lua afe lus fulma lima, ia a fio mai e le tāpor kalame o le malu i fale. Talofa lava, Tarolina, malo le sa i fu munuia. Ia, talofa malo le sa i fu sabea, wha malulu watu o na wai fo isi pai fo isi tuai atu o le tūl nei, ai talofa lava, malo le tau ata i le nei aso, ia wha talofa tu fo i le pa ia malu o si o tātou atu nuu o lo mwhai o na maua mai, le nei wha tala noanga, malo le soifua. Ia, malo fo le soifua manuia. Ea, sa o male ainga e tā whawhau i le teimi o malo longa o le kilisi masi mo le tausanga fau? Le ai sabia sa tele lava tuangia pai fo isi pisi ia mo i lava e longo mai ia si longo tuo o e mele ia patu pai lava si pisi o nei tu ia e fo ina i tuangia la i tu le ainga ia pe o le ala lea o le lea wanoa mai tatou polu kalame ia e au fie lava ai pe lava o wanoa lava ia e bisi telo taimi. Talo fai malo, alo le on sai ma le fa malo si fo i le amtali o ngā luenga o le nei tau sanga. Nā tātala noa mumbua i le mata upule o le wai le fale. A le manatu e toi whātau e se atu le fale. O ani vaenga e te tau na consider e ama fitu na i ai ia le mawhau. Mani visiri fo i ono tula i mai o le a le stepu o a mea mumu ai tau na whai. Tai sa vea vol visili ia o le vaenga masani lava lea wa loa i nei le fale. Ia o fia tau sanga talu na no fwaise a inga. Ia po whamoe fo e vaenga tu e seisi fale e te lea tu nai lo le fale loa i nei. Ia pe downsize fo e pe whapea o te lele fale mo le ainga ia o ta maiti. Ia o ni tūlanga whapena. Ia o le tere lawa i la tue mawhau e te tau ana tue whale leia a tue le tino le fale ina ia le leia e suna tau e maua pe apa pe au an tue whatau. Ia ai ei fo i li tue whautua ina fo i e mātou a wai. Tere fo i la tau e umana li bea le fale whai renovation ia pa te sau lava le tau le fale e tu mau lava le i tamai whaistinga nama like titi ia le ngata fo i lea. Ia e te le se vaenga o umana e sui e oi le fale ia ai sauli ni ona i le fia i le
i le renovation o le pai po le layout o le fale ia ona sui po ila i le ona i ona mai mau atua ai le o le o le taimi na whai ai lea tuna inga e pei ona tata sa no fo i le vai aso wa tuna i ai le plan A ma le plan B a fa pia wa e ma ko fa e fa tau lu fale ia tu mo wili mai marketi po le ase outcome e sa wai e le taimi e tu o tu mai marketi ia ona fa tau lea pe wale tau lea tolu fawa yasu ona ye le ona swinga na iti lea iti mana e tu e upgrade le classroom ia po le kitchen foi ia ona i tula ia e whai foi la ia ona na i loa tonu ai lea o le ale fuafuanga e tatau ona e whaatino ina ia tau lea e lo whame. Lona winga o le mea na o le preparation for selling. Le wa tapina pina nei e whatau o mea na e tui tilo le iai. O ani methods, o ani tu ainga awala e mawhai e ona whatau e se atu le whale. Ia po o le direct, ia po o le whatau tui. Ia o ani si vanga e whapenao na mawhauwhau i awala e whatau e se atu le whale. Ia partaisa vea iai e iai ia i tu ai ngā methods in whai o nei whaatawai lo whale ia e tolu i tu ai ngā pe whawhoi ia po le price negotiation ia pe e tu fo iai lo tau i lunga lo whale lunga ua i whina ngalo o le tau nā no i lo whale ia pe ave fo le option ina ia mwhai o le tau wofo iai tangata ia iai se pasilinga o lo whale lo iai teimi nei. Whaamalmalamba i le tunuu, le terminology, ai le reserve price i lunga o le tack o le whale lea. A la lea tau, fo le pei o se tau, o lai mawhau i le auna e te tau na au sia. Se i au mai pea le whaamamlamanga o le mtau pule. Le reserve price e maa sani langa o na whao ngā li taimi o le auctions. Mata via oe sa vea o na tulo whale whai auction. E le se price, tu se whale lo lilo le price o lea i tu a inga whaatau whale. Ia na o oe lava ma le auctionia, ia ma le agents foi. Nā tu i te ilua tonu le premium price lawa i mana o iai. Ia e whale lo lilo la lea reserve price. Ia o le taimi o whaile auctions. A o tu loa iai e whaatau noinga le reserve price ai le whaia le auction. A uma le auctions a whapia loa o iai le price le sa tala noinga o i maa uma le auctionia. Ia ona whapia mai leo le auctionia o le on the market. So o lona winga o le wa achieve le price le reserve price le o i whaadilo lilo le sa e mana o iai. Ia e le tau fia ai la le pe whapia laua o ngata i le price le na mana o iai. E continue wa la le auction. Se i mana na lava o le se si e tue la muna no na leo i lea taimi o ua ngata foi. Ia o se pasilina na o le tau o lo whade. O lona winga e ilo na lelei malona o ngā fōi pe awha pea o la lava e whai ata ua whonga ma tu watu ai lava ua tea ese ma le price sa expect the expectation of that price it has now been achieved. O lea lava e alu o la lava e peti mai lava tangata. Sa mea lelei le nā? Ia sa mea o le pei o le nalwen sili lena tau mo mātou i o mātou clients. E whaki fia ina i fwoi e wailim whai o na mātou tau fia pe awa pe o lo tu o tele pen i tangata i le lei o le marketing o lo whali. A tu o tele tangata e le stala, mātou o tele pa tangata sa le open home o mana na o i lo whale i le lei o le presenting o lo whale i le outside, inside, so se mea ia e whape nao na alo i lunga le tau lo whale. I le tau ala e mātou i le vaenga lea o mai e tau fo i le whale. Ia na o oe lava o au ia whape le auctionia. Ai pau leo le ngana le auctionia n whai o na whaatino i lea taimi pe whape lau tau luku i lo reserve price. It's on the market. Ia e tau wofo ala e tele na tupu
pea lea mea I tani whapina I le mai aso taluai. E si a inga sa whapia lava lai tau. E lai titi tawa latu whale fit se lau pita iane. Na o na se lau wa pera latu tupe. O na ole tua telo tangata sa tau wā. I lea tai. Ta ua tele O le se malama tūlanga lama. le lei foi lea. Ma whawhia whiri ngai ue. Mana I tele le wha malama lama I do. Nei vaenga pa whai o. Iei nisi o le tātou o tunu. O loo mawhau whau. Ia ua umi aso matausanga I le nei fo I whale. Ia pe manat fo I ua ota maiti pe o ne e saunoa. E o toi na o le toi ina mo le o le matua. Uma o e downsize le whale. A leo ua uma na tele na pei ia le. Lea fo I le mokesi o le whale. Ta ua le nai le whafonga mai. O le telefoni o le tamaita I alina. O le o lua tasi o fitu fitu. Tolu wiva fitu tolu. E ta ua le na a o tō lo o sao whai ma mai mua mai I maota malawa ane lau peni e tusi wha le ele numera le nai nei mawhai o na wala au I a Taralina mawhasili e wha maan mla maatili il mata aupu. O le ale tā ua o le mana o mia o se tangata pe o oe le tamaitai, tangata whātau whale ua iai le tomai ma le maan malama I wheu tanga inga ma ngai o inga e whaatino ia whapewhoi le sunga ia le malu. How important is that to the people to know exactly somebody, an agent like yourself, having the experience of selling and making a profit for some of our people? Okay, so there. Swai tāua lea whesili wai whesili ni ai ia po wao foi papia foi le tuangani ale malu. O le tāua o lo ina whai o na ina mama e mai se lava le tātou pua kalawi muna I o tātou tangata. Ia, tali tonu lava o tātou malama e malama le English. Pata e iai mea, iai fo ni ngana I whaongai le real estate. Ia e whai se whai ngata, pa confuse I foi. Ia o na alu le malama I lava lea. E tele ni cases was tupu o le malama na I o tātou tangata. Ia e mo I foi. A iai le agents and whainga e trusting. Ia e tau umai a oe a wala le process mai le amatanga sa ia o I le whaiunga. I le mwhai una tu whau oe I le a whapia o mo lo whane. You know, ma tu te iai pia ulo lima, ma tau mwhai ina ia o lawa le aso. I mwhai una e whane iai tono lo whane. I tele agents la to te le mai mawalo la to taimi. Ia pe awa tasi lua vai aso talu na lua ngā lulue ia ona whapea le ai. E sirira ume I se easy clients e paina wawe ai na more subcommission. But us, e ofo ina o na maangua tautua e ala I lo tātou mana. Ina whai o na whaangala malama o ili. E le ngata o le sueina o le whale. Ia o le amwhai fo ana maa whamtala ina o le ale tu ai ngā whale lea. O le whale lea the leaky homes, like blaster homes. Iei fo I whale, iei o lātou e lea o mwhai o na pēmita. Iei se pēmita. Ia e iei le agent e le mwhai o na tauina atu. But a tātou malu e mwhai o na maa tilo uma lim report. Ia po le title, po le ale po I ngā zoning o iei. Iei fo I le whale lungo le flooding zone o red zone. O mea umana I te tau ona e malama le iei. Ai le I whatawina le whale. Ia e te tau fo I iei fo I pēna I mea nei o iei cases e lua o lo umwhai, o lo tau whai pēa so. O le settlement date, o le ona e iei nei a inga o umana whatau le whale pēo nei a inga first home buyers, sa rent, ia pita iane, o le contract lenga i, o le fixed term. A fixed term la a wo Pamasina was settle lo fale. Una e mule lo fale. A wale mwhai ona pai se tutu unga I le contract lenga whai, I le rental lenga lo iai. A wafo I la. O le a fixed term, o le a continua se longa.
wa uma le tausanga atua le rent ai le fale le olu. I ole mea la tupu, la lua payment. I ola pongi longu kesi. So tongi fo i le rental le ang le fixed term le nga iai lo en whaila na e talatana noa fo ia le malu po wau fo ina ia mawhai o na whetu na ai le i o le aso o le settlement date ina ia ni ai se tina ina ia po se afiana fo ai mai se le mawhau le mo kesi o le atisoni ia ai mai se le continue o le rental le sa iai i o nai mea la itina sa tapi ai fai ona ka atu fo i lunga si o tatou atu lu mo le nofo malama awa ele ni fai ona tutongi le mo kesi tutongi fo ile rental antu se i fanga nga la wa i gei fetu nga ina i fai ona fai ai but it's really hard you know you'll continue ai ko kung se ilonga e umaritaw sa nga atu alea sa ini ai le contract le fixed term ile rental Ia, mane wa lo no winga e ai ia whawhita au leo na tula i mai fo lele and the confusion of the settlement date. Ia, ono le whi malama i le malienga ua uma ona sainia. Ia, e tā ua i tele le mea lena. Ai ia ia nisi o whale o siri lea lela atua tunei fo lele o ia il tā whatal nonga o te loe te malama ia il baenga lea. Nisi o tangata o na ia whale o lela a whatau e se atu. Ai ei vaenga na whatino i le whale. Po o se mea na whaopopo, po o se mea foi na toi whaale le ima renovate. Ai le i ai se consent, ia po o se leisene fo le na whatanga ai ia le renovation, ia po o se mea whaopopo le whale. Mana manatu ai, o le a CTI le value o le whale. Ai mo fo le ata le se men ele taulia le mele o ani fa no anga e tula i mai pe fa pe atu dei ele value le ngarwenga le na fa tino fa popo le tawul fa i fa tsaisa be a so le sigi bitu sila valenta wa ia ai se ko fa tuanga i nai o tatu tangata ia mana malama ai le fa tino ina nei nga luenga o le fo ngai le yellow agent in fai on the photo i don't we mai le taimi o le apa ta wai lo fani a wan fai on fa malama mai mai ai tele ino fo lo fani le fia tau sanga in fai ai ona e ria a wala ai mese level le council ia ia le fa no nga wala tele tu pe vai pe ta yani la sa ino now ia o le sifa ponga le fai ona alwa i lunga le veli o lo fale ia mama wai fo se tupe le pe on tre fa tau ai pangalia ia a fai fo i o le a tu i lunga lo fale lo fa mo lunga o le a yai le tau ia ai a tilo e o lo atu e mana e fa tau lo fale a yai ni e fai uta tele sa vea o na tu e fa tau a wa fo i le la fa pia e tu ia le tupe a o tu e fa tau le fale le ele worth it la le tau le fale le e te tau la una pa u mai la e fai negotiation mai o ina pa u i la le tau le fale ia Alisa Philo extension malo mountain o le ang Philo na le ngale le velo funny ia e fa tu ina la va a fa pia e ma fa foli nai tu tala no le cancer e pe vili foi se si ona to lo fai ona a fia ngai pia mo ye tu le aso me aso Alo va tai va fonga ta po i bale sila bai mo ale tunu o le tala doanga ma lo le nei foi fiafi o le malu i fale le tamaita i a Carolina Johansson o le telefoni e te maua ele o lua tasi o fitu tolu iwa fitu tolu pe a whaiolo e mafofau e whaatau ina e se atu se fale ia pe o le whaatau mai foi o se fale ia po o se investment property ia wala au telefoni le na o lua tasi o fitu tolu iwa fitu tolu ia tamalunga mai e oelina le tahataloanga ai mori atu le whaafteitele i le whaavanoa mai o lau taimi. Whaafteitele lava sa vea mo lau wanoa. Ia, tausia ia o ieise au ngā o si o tātou i moi mātua mo si o tātou what's do. Ai le uma lava le fia tautua i nai o tātou tangata anu.
Whamangalo bea whai wa sasi fo ili ngana. Ia ai me fo ilo whatawaa ai pinangalo lava ki whatau se whane ia to wai mako fo e whatau le whale lo iei nei. Ia o le telefoni nei maua iei au o le olu atasi o fitu toluiva fitu tolu olu atasi o fitu toluiva fitu tolu ia o la emaili o tyralina.johansson@professionals.go.nz ia o le address e mau ai au i nei South Auckland o le sefulu tolu fitu St. George Street Old Pepetoe i le numero o le lua fitu valu ono tolu lua fitu valu ono tolu tai tele sa vea mo lawa manua, ia manuia tele le afiafi, manuia lau whaasausaunga Samoa. Ia, a lo whaftai tele ia te ole tua whine, a maua so wawa noa e te lua so ta ia i mara tangata ula le ne ingoa ia a inga tofi saro. Ia, momori atu ia lo whaanga, ia te ia whapea fo ile tu mai tai. Ia so alo whapale masio lato, fo ia ingo e mai mua mata mai. Ia tātou pora kalame. Manuia tele le ngā Gagaifo Faiva Carolina, tātou whelua i pēr i seisi whapoponga o tātou pora kalame e whaasui ia mo te minei. Ia whaasui fua. Ia le nasa mo, o le whapoponga le nao le tātou pora kalame i le nei fo i aso lulu. Ua o ngā tutonu iai ia tiute ma Faiva alo filima, ma ua ngā Gagaifo i fo i Faiva o Samoa o le malu i fale. Le fale tua ia e mele palamo, ia whapea fwoi le tamaita ia Carolina Johansson, ia le uso ia Bob le malu, ia whapea nā fwoi ia le ali pule o le tātou Thomas, o le tātou company Builders Blueprint, lato umani o lo ngā nunue, tautu ai le tātou watunu, e ala i le sa ilia o se fale, mole a inga, i aukilani New Zealand, so se mea lapa. Ia, whatalofa, ma whauau le whatalofa, ma le whaawhiloa i le tunu, whaafteitele se umanu, o le whtelenga whonga mua, i le whaatautainga le ngā ruenga whainsinia i le rei aso. Ia, o manino le le iai, ia tātou wata, ia e mai se fōi o le polokalame manisi o tātou malo, ia anga leile atua pe a toi taliu, i mauta malawa, ia, malu sao le whare. Ia, lei. Whatalofa i tamam tina matutua le tunu, tua sina, a whea tu fōi. Whatalofa ia te oe mo whalo whātu, whapemboe sa manuia le nei aso i tūte ma Faiva alo whilima, ma lau tau tapu o inga waere i koe e kiringi whi au e whai. Ngara ko amaka mo le TV, ma whanongo le leitio. Ia, whapena fōi, ia ona, whai ama whailika kalo, e alofa mai ai, ia alo matama whanau le tunu. O lo o ngā rurua i so se tiute, ma so se Faiva alo whilima foi. O Faiva e whai ngā tai i le ngā tai whale, o Faiva e whai i le vānimo nimo, ia, ma Faiva e whai i le tuavao. Ia, o ofisa, o a onga, o leo, o le au palama, o le au welo, o le au whai i le tise, ia, whapena i le au whale, o le au kamuta, o le au whai whaatoanga ma le au whai whaiva. Po o whea lava, o loo e puna ua i ai mga pāti ai tiute ese o te tofi i ai i tātou. O whaamrianga nā le atua ma mea lofa le atua. O mai ei anga waa ese, tofulu tangata malana. A wafo i e le tofi a whatasi tātou e veo ni lo ia mani fo mai mani a oila la oi pakeko mai kua lum kukama. Ma whai mai ia le whaatoanga mau i uka i kalaloa. A wai oi ngā teile sami. A wai e te pena ina ma tae le ota ma le lapisi. Ia, o Faiva ese nā. O mea lofa, ma anga ba au fua i le tua. E whaatino ai lau tau tua i le nei soifuanga. O me whai le lalolangi nei. Ia, whaaftai le tua. Ia, vanoa tā tau te wheroa. Iai, ia ma whaamanu i atu. I o tō Faiva. O le ave tāwale, o le ave lori, o le ave taxi, o le au ave upa. Ia, whapena fo i le au ave train, o le au ave valili.
so o se Faiva lava. Ia ale au aveva, kapeteni, na skipa o mea nei, o waa fo i o le moana, ma le sami. Ia, whamalo i atu. A whai fo i o lou lava Faiva o lou ka o kom whai kau aso o le whale. I o le ngā, e ke fofoka e hei lunga o le na fua fo, le lazy jack il tau whale, po le lazy boy. Ia mai whiwhetea ia whapena, ia rei se me rea ngai. O nai te ola fia ola sa o loto. Ola pumo mo. Ta alo sia sa manatua ia le whala au, ma le toast, ma le iputi, ma le ipu saibini, le to ina ma le ola matua e wholo ai le whala au. Ne yaso, o tau alo o ngafa ma ia fo i ngā ruenga le lei. Tau tua ina i o tātua, inga ma le loto i whale ina i ta mamtina mātutua. Ia whapea fo i le whanau tō tele. Ia, e whapmalo atu. E le alulua, e hawhi atu e whapmalo ia ngā ruenga le lei o lo utou whaia. O le tapena ina o le loto i whale. Domestic duties in the home environment, you will never go unnoticed. Hafta i atuai, ia ngā ruenga le lei o lo utou whaatino. I reisi o lo oasia i tātou le nei vai teipo le tausanga. Mai Samoa, mai Hawaii, mai Amerika, mai Australia, mai si fo i vaenga le atulu nei, whatalo whatu le i atau sa vea i ate oe. Ia, ma le si ufonga o Samoa, ai misi e le porkalame le ngā Gagaifo Faiva, i na ua a manto na se e atu le la i lona no whanga e mapu iai, se i au lia tae au i le tūlangi i sifo. Ia, a malo foi, ma whafta iatu i tāusanga moria, mai le au whainga luenga tutofia le tua. Whaife au, ia whapena fo i mai la tau, ua malo lo man malo i le ngā luenga. Ma le tau o suasui no le puvayu le ola, a wā le atua malona malo, mani a nganga e tau tua ina le ngā luenga le tua. Whatalofa, i le tāwha tolu o le tātou vānu nofo, pa ia mamalu wha le malo, o tāpua i mai le fionga le konsula awa o le tātou malo Samoa, i lona ofisa malona au waa, i le mauta o Samoa i mangi le nei, ia e whapena fo i le fionga le whaasina le tole fua, o le hai komisi o le malo Samoa, malona fo i au waa, ia o lo o tautua i nai le ofisa e le laumua i Wellington, whatalo whatu le tātou porkalambe. Ia manisi fo ia tunu o laulangi o lo iai ofisa o Ampasa, ofisa o Haikomsina, ofisa o Samoa. Ia, e tā ua tele. Ia, o te manatu o tele o lo peia o whatu manawa le nā o iai mulitalo. O lo o iai i le ofisa o Samoa i New York. Nei tau sanga o tuna i atu, sa o siasi atuai i se vala uria mai le nā fo i ofisa a o a vea ai le fionga ia tuiloma ne Ronnie Slade le sa a vea mba loia sili fo i le tātou ma lo i nai tau sanga a vea ai fo i o ia ma ampasa i nā a o le isee i le World Court ia po o le whaamasino stasi o whaamasino o le whaamasinonga ma walunga la langi o to sisila i ma tautia o mea o iai o matati au wa whaatutu e tama whanau ma tamali o le atunu ia, ta ua i le nā vai tau ma le asisi atu foi. I le ofisa le Ampasa, a o tula i mai ne Ronnie Slade tuiloma. O le Ampasa o le ofisa o Samoa i New York. The city that never sleeps. Asa awai le momoe, kangaka i New York, le state o New York. Whiu wa i pisa o solo, tilo mai lunga le whanga whale lunga. O le hotel o Pennsylvania, hotel sa au no foi. Mo tilo whale, pewe wa i ni loi le whiwa i mai lalo. O le o sailini, o le ta'wale fui mō, ma sailini o me o leo. I le po atoa ma leo. A sa vali e tau i lea wall, po lea po, e pipi i ai, i ata o tangata. Missing people. Tangata wale i loloa. Ia, lena, e se fu ia leo o ta vale, o le sava vale o tangata, e la vea ai, pe e ke kalianga i leo.
Oi. Ole, tātou teimi o a toe ono minute o na tāle o leitu lai lima e le tautua mo oi le se fonga Samoa, le radio Samoa. E apmale a tau sa vea sa yuli leulua i ali i pestan ta malilangi Al Harrington tu manu vau la vea i le nei fo i a solulu. O te lava i atu mbale alofa i le tulanga o i eiti tātou. E le mautafono ma le pale mene o Samoa. I pili nei e tolu. E le ngata o pili o le whamsinonga whanua masuafu. Ina ia toi whaafo i lona mamalu o lona tūlanga sa iai e peo na sasa wai le tele o tausanga. Ma le tūlafono whaavai o lea foi whamsinonga. E le afe iwa sa lau valus furu ma le tas. Lea foi la o toi o mai. E le nei tausanga. Lua afe lua sifuru ma le lima ma le tūlafono teu o whai ngā pānota. Ina ia mawhai o na pānota atu tangata o lo alala ma pāpā au i whafo. Se tasi o na vatau ma a manifesto na au maia. Ele vaenga whai o le whātūtua e le atua sa mo o tasi. Ina ia mawhai o na pāsia. Ma lo tea lea matau. Ele whape o mai loe le amatanga o le nofo inga ma le paia inga lona sifuru ma le fitu. O na whape o lea o le a pāsia loa malo i le nātu la fono. E iei vaenga ese. There are different stages of any piece of legislation to be passed. Lea lau ave i tua whātalanoa. Au mai i tonu al select committee i po le committee whapale mene. Na oi i le mata upu o le watatala le stala. Whatanga le whatino atu i whafo le stala o i ngoa mo i lato o lo o iai le mana onga. Ma lato langolango ina fo i lea vaenga o le tula fono ma le anavatau a le whatutu i le atua sa mo o tasi. Peitai. O lea ua tau fia foi, ma ua lei se fono e fai. Mai le no foi po a fea te usuale fono se i vanga na ua toi taliu mai. Mai Peretania, lana fionga i le tamaitai pāremia, o lo o usu fono. Lan mele ua o iai, ua matua pussy cat no fola. Now the parliament continues a stay of proceedings and parliament is dysfunction. And now, a demolished democracy. Warango i upuna. A whasa moa wha mai. I le teimi nei, ua toso loa le tāu whilima. Toi o omi lalo ma le tāu whiwai. O ngā ruenga le pāle mene le teimi nei. O nona winga. Ele o alu luma si tātu wā mio. Ele o alu i tua, pe alu i autafa, o a matua tū sa sa o le o ngā tonu o le mō le awala. A fia ai. Le ai o se ngā ruenga ma se ngā yoinga e toi whai. Dysfunction. And what? Democracy is demolished. O ai inga ma ngā o yoinga, ai inga ma ngā yoinga. Terms and references e whaanga yo iai le pāle mene. Mua whafo ma le mawhala. Nā le tātou nofo ma mata mata. Ma whalongo longo ma lango le au vai. A la hae alu atutongi o whaipule. La hae tali. Whaamurianga o tutongi o whaipule. Le ala le nā la yona o whina o nafi. E o fo i le pō na pō ia, tustu singa ma le tāpenanga. Ma o lea lava matau. E fo i mai lo le paramia. Wa tau loa o nei lo le mea tau na whai. A le wha mawai
I lona lava loto 48 ai la lafo. Le avanoa e wha ua wai le whainga malo mo le si sfuru masina. Iona a amilo leo le fionga le malu le malo. Wha au ngā loa le sapelu, lai u le limo fia me tu sa oa le au leo le malo. Tu lau wa fuanga le tunu. A mata lo mal salalo. A makalo inga masia kaku wa mio. Tato wo vavelo tu e feli parota. Lale me wo uiene tu. Ya te au la tauia te lelo te le tonunga. A whai o le loto le ma le nganga leo tu le epa. Fata ape mo tu e whai. Malona manatu e toi manu malo mai im toi fo mai. Sorry Wifa, I'm telling you that. Fast has quickly been recovered. Awa pe ano avatu anafi le breaking news. Breaking news. News foa whako akaka e nge ia. Ma wha fofoa i fore kama I mua fo. Le tuu I nātu. Tulepa has been given the ultimatum. Nā lawe fo. Ma tau ma whaile tō tele. E ma fau ka whewhe le ngi mea. Mafo, talepe. Ma tau ma whai lava. Ina ia whaolo a taua tangata ai maisea I la tau I tono le mauta whono ma le pāre mene. Lea la o whai nei. Mane manatu e ma whai eo na holo I tu e tāpenga le. Ai ua ilo. Ua ilo vea. Te le I le matenga mai mauti noa le nei. E toi wha poto mai le ainga al wha tua I le atua Samoa o tas. E pei o na walo ia le toi wha poto ina mai o le ainga, mai tu ainga e sfuru ma le lua o Israel. Le lua tāpena. Lua tāpena. Ia o la ufo la na fautuanga. Aua le manatu whaatau waa I le mea o tūlai mai. I le mautonu o tūla fono o le palemene. E ama le whaatau tainga o le palemene. E mafua mai ina ua whaale tonu le loto I whale o le pāti whai o le whātūtua I le tū Samoa tas. Ia po o le loto I whale fo I o le whainga malo o le fast. Ra tātou wo e tāna I tātou talafou I vai whanua. Ia ono leo o mai iai ia le taimi. Ia whapena fo I o na malamalamba iai ia lo tātou tunu I mea lo tupu I le loto I whale I tala I vai whanua. Bye.
Taraflava ma lo le soifua o se mere whaafafonga I tala mai atunu mamao ma Pasifika ale Radio Samoa. Ua saunua le President o Ukraine Volodymyr Zelensky le vasanei, ua tali aina lona tanu le marianga I tolu sifuru waso, tau fia I tau ai le vama Rusia ina ua whai atu lea fuafanga Amerika I le mai o le whonatanga na whai ai sui o tanu e rua I Saudi Arabia. O le ceasefire proposal le ua tali aina Ukraine, le a tau fia o mai fita winga ma Rusia I le ea, sami ma le whonga I le ele, ma lo tadia se I o ngā Rusia I le marianga na amata wha mamanua I lea. Ta ua sui o Amerika na awai le whonatanga toi pau lea o le tūranga o te toe, whaatari le I o e Rusia o na wha mamaru lea o lea marianga. O le vasa nei o lo fita ua ina isa whaidua I ngā Trump pa le taitai o Rusia o Putin, ma ua whaidua mai fo I ua toi wha awau le so soani tau le puipuinga Amerika mo Ukraine. I Pakistan, ai titi mai peto o se furu tangata ua whasi o tia le vaenga o whaingoa o le separatist militants e loa fo I le ingoa Palaj Liberation Army po le PLA. I le mai ono lato was wha ia le train na ave nei le whaitau se lau pasese I le tu isau te sisi fo le tu malo Palajistan ma wha maonia mai e sui o le malo. O le toa iwa wa maririu o le vaenga o le security wha te sema le ave train e le oiroa le temina maririu ai a lo o anginga I ripoti na whaia se tau ngā whana I rungo le train ta wai wa wha o ngāta mai timata mai ta I whai matari ta I le vevesi. O le taunu o le train I se tano na tau fia I le vaenga le militants ma whaia role o spainga ma ave wha apango ta I maisi. Wa whairoa le pāremi o Pakistan Shehbaz Sharif lona te ena malo se reo spainga ai ele vaenga le nei, mai mautinoa ele aise so o tanga o ia tangata mai le tautununga Isarama I Pakistan, e meise e rongo fie le teime whai ia rato o spainga, a wasa ta tau no nato whata ua mamana ia le Ramadan, o lo whamanatu le teime nei. E reo le teime mua le ua whai aini o spainga le vaenga le BLA I Pakistan, ma o lo whataria se siri poti rata mai. I rato Filipino toi titi ato le balu se furu tausanga le soifua Rodrigo Duterte ai ua whaeroa mai I wailalo nei o le whainga leo. O Rodrigo sa avema presidente o le atu Filipino I tausanga watuna ai mai na wataunu watu I Manila I se malanga atu mai Hong Kong whaatari mai leo o le atu nu ono lo iei se polo inga e pu e nai o ia. O le polo inga mai le International Criminal Court po le ICC tu ina atu ai limo leo o le atu Filipino. Te te ilo na ainga manisi e rango ia te ia whaapeana lo ia, I le ngāio inga na whaia leo ni marai waalele, ma whai tio ai I le re sira o I la tau ia I le tūranga matua, o ia I le soifua o le sāpea mataitai. A tūra I mai le taita inga o le atunu sa whaia I le Alliance, po le sofa atasi ma le Marcos family, o alo le taita ilonga o Ferdinand Marcos, pe tai na toe maa se teimi murmuriane, ma whai mai e lava le vale o ainga e lua. Lo ua ngā atu nei la Rodrigo mo le tali o na morianga le whamsinong whamalo, wa ta ua le ripote whaatatau le te leo soifua mau I mata upu tau whala au whasaina, ma bevesi na tura I mai I lona fo I taimi a o tai. I le Pasifika mai fiti, e leo fia tari le pāremia o le atunu Siti Veni Rambuka, I tua inga whaasanga I ate I e whaapesa I e mo se vai ngā tupe e tu samare se lauspultoru wafe o le tau o se wati, taunga tau le tu ainga le Rolex, o se tau I le whaamanga loina o mōrianga whaasotu la fono o se ri I whai pisinisi. O ata o Rambuka o lo whaaria di soro le wati le social media, wangi ngai ma whaamataranga ma whaitio ngā tangata, a le taitai le Labour ma Hendra Chaudhry, na ia ta ua I rungo le Facebook, wo o le teimi wa te tau waiona saunua sa o le pāremia, ma wha airoa le sa o le nei mata upu. O lo te ena le I whai pisinisi o lo au maunei sini, lona tuwina o se wati I a Rambuka, ma lana whaamtaranga I le autu stala, e o e fesiri I a Rambuka I le atulanga. Peitai la, o wha fesiri o lo o wha hata atu e le autu stala maisi tangata I le pāremia, e le o fia taliane iai. Ma le talamuri mai tonga, wa siria nei ma le lua se lau lea whai o tangata I tonga wa fia le tenki Faiva, ma se ripote o pito la tamai wa ta wai rimtanga ruenga o soifua maloloina, e to se furu lua tangata o lo iai pēri wharamai. Whai mai o siria ma le afo o tangata a fia e mai vavau, fitu sutasi mai tonga tapu, toru sutasi mai ewa, o le tangata o pito la I titi o lo o a fia o se pepe na o le fitu masina le matua. E leo iei se soifua o mau mo le temina ia lo o whaatino peso e suenga mtanga ruenga, ini isi o no whanga o lo to tere mai iei tangata a fia, mai le moto vavau ma le Central District.
O lo iei fo i ri poti o nisi o tamaraka pioro o a awhia le tenki Faiva, i le mai o ta alonga ma le vastaruai, ma ua toe tu ina wha manatu i le atunu ia wha e tete, ma ia wha atino i tu umatau le pui puinga, a wāne la vea ia o soifua ma le pui puia, ma ia wha mai. Tala nā le Radio Samoa, mō le nei fo i aso. Radio Samoa.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi I le ngā Gagaifo Faiva ma le mānama o ngā luenga o le atunu u le nei fo I aso lulu o ngā tonunga le mua o le vai aso ia ma le wha moe moe o loo manuia oe ia mai se fo I tiute ma Faiva alo filima sa ngā pāti ai le tai ao se I au o mai I le nei taimi o le awhiawhi was fulma le 5 minute ua te ai nei le tu lai 5 whatalofa ia te oe le au whai ngā luenga atoa po whea lava le fale ngau si mea, le fale fai ngā luenga, ia o fisa fo, ia ma le atina e lava ia la tau o le tangata. Ma lo le ngā lue, ma lo le tau atai I le tautua I le atunu o ma tangata lau tele, ia ai whaamni I nai I tātou mo tātou ai, ngā maku ume ai I lungo le lau. Ma kua whaakumu ma le pantry, ma le pusa aisa. Whasisilanga tāwua le nei, ina ia whaasao, ma ia manino ai, le whaafonga tāpua ia le atunu, ai maise I lātou, o le ainga whaatuatua, I le atua Samoa ua tasi, le Fast Supporters Group, I New Zealand nei, I Aukilani. O le whasisilanga nā watu, o le aso sae whono ai, peitai o le ua toi whaasao mai, le te whono, ma le te utupe, ma le whailau tusi, ma le lātou komiti whaafoe, o le Fast Supporters Group, po le whaatutua I le atua Samoa ua tasi, o le aso tō nai asau nei, o le tau le iwa I le tai au, ai le o le aso sa. A mata le tātou le stala, tātou poto, ma whanga whaatasi, e le no whanga lava le tasi, pe o nau whailo atu le teimi o sola. O sui le aso, o le ale whaia I le aso sa, pati le aso sa, le aso sfulma le ono, le masina le nei, o mati, ai o le aso sfulma le 5. Pa ule na I le asto nai, whaatino ai la ia lea, ma le tātou le stala. A whai ua umana I le stala le tātou whono mua lea na whai. O le stala le nā, o le stala mō suyus whono e alala ma papa au iau ki lani mai ei tono al mawhtanga lea. Ai o le aso tōna I asau nei. Ia, a whai te le stala u mai la lau fast food tā la. O na le stala mō au ki lani lava la tōu ia, ia, wa mai an le stala nā los full tā la, a o le stala mō Samoa, a wai e whaalua na le stala I tātou, le stala o suyus whono I au ki lani, a le whaatutua I le tō Samoa watase, ma le stala mō Samoa, a whaila e tele I le stala mō Samoa, o mai lau los full tā la I le astorai nei, tā le nao le iwa le tai au, ai le o le aso sa, longo atu I le tātou tenu, ai eini se fia maamla mātili, mai lātou o lea na wala au mai wha mole sa vea, po o a whea e toi whai ai, se isi whailo inga, e toi le stalain. Mai e mamoli atu le nganga whaaftai mele, ta ele o whatu malangona fwoi, e whai fwoi ma whonga tau moli o le, le whionga le te whono ia se ua muli, ia whapea fwoi le whionga, ia le au mwana le aloli, ia le whionga ia le ase tima, ia whapea fwoi ia le whtalenga ia te vanga, ma outou umolo ia le lau. E mamoli atu le nganga whaaftai, ona le whonotanga le na tātou iei mua, ma le stala mua le na, e le matua I whaatu mulia, e loa ai, e le o solo muli, ma se ese le lango a le whaatuatua I le atua Samoa utasi. Tele tangata fau sa o vavai ai, ma whelo ai ai. O nisi o nungali I sa tutu lai. O lātou fui, sa lātou lango fui, o le lai tu vai, ia tu le epa ma le HRPP, peitai. Ua lātou mata, ma tilo, ma whaalongolongo. I le tau ma whainga, a le sunga lauli a le mali atoa. Manisi e sui e lua se furu o lo o tu mau pea lo lātou whātua e mawhai o na toi fo I mai. Ioe, e le se le upule nā. Whaingo fie o na toi recover, le upule recover. Ia, e mawhai o na toi wha mau popo mai. Ia le a inga whātua I le atua Samoa watasi. Afio mai lam tala mai au I le Oats, le Otahuhu Rugby Football Club I le tai au le astona I asau nei, aso sfulma le 5 le nā I le tā o le iwa I le tai au. Paftai e tuai fo I le whionga I le putea John Roach, malwhaletua ia
ula ia whapea fo i le komiti whafoi o le Oats Club mo le whaavanga whaavanoa fo i le no whaanga whaatino ai ia le whailo inga lea ale a inga whaatutua i le tua Samoa ua tasi Fast Supporters Group in Auckland on Saturday, this coming Saturday at 9 o'clock in the morning. I feel mine. Whaila res tala. Yeah. Ai, i lau tilo atu. Ele mata upu leo lo ta uai ia le solo te e fo i o lo o whātou tai e nisi fo i o tamari i o le atunu u i le astona i nei. Ia o le tangata lawa i fia savali. Ia whailoa i fo i le lango i le mata upu o paule mea o te fia malamalampo le a tonu le winga o le savali o le a tonu le aunga o le wha moe awai le wha pēr savali ina ia lango ina le whaatea ese o le fionga te maitai pāle mia po le whaase tuangalu po o le wha mawai o fio me i le whainga malo o lo iai nei ona o le minority mana se vaenga to i titi ua lātou te ita ia le malo ma le pāle mene to tele o Samoa. Ia, le nā ai wala ua tuai lafo i le whala puruputonga lea. A umano tau savali, no tau maila ia le e whaile tau le stala. Whaile leile le stala, mo le tātou ainga whātutua i le atua Samoa o tas. Ai e le pao ina ai le ai a te tau o tangata e whaatino ai i alo lātou sa o tonga. Ma whaaleo ai fo i o lātou manatu. Ia ma se whaatou whaala inga. Na paualo utali tununga. O le savali, e tau na whaatino i Samoa. I ri te tau na whai inu ese mātunu ese. A wafo i la i Samoa. O lai e itangata me whai una tali ante. Ia e peitai. Ia o alu malanga fo i le fionga le tumaitai pāremia. E le lopo a whetau nu uatu mai i Samoa. O le tābua le nā. O le māna malama ma le nofo manino i mata upu nei. Se upu fo i le whaasavali o le whono fofoutu a Samoa. Ia rau nā ua umana utali atu le aso na nafi. Nā ua umana utali atu le aso na nafi. E le iai se nganga i le fionga i le teitei whono. Tō li i ato filau Ted Stanley. Ia ma le laulau nei e ei lo utangata o le whafonga o le whono ma le whailau tusi o le whono. E le sāwa vali e whaatasina leanga e le o se whono whaipurkiki. O le vai tele le utu vai uma i ai Samoa. E le apoa a fisi e whaasavali sisi vaenga whaapwhai. Nau tau sila fo i ai. O le sui teitei whono. O le HRPP. O le fionga i amata wha. Le ala ua malolo ma ua tui fo i amata wha. I lona a inga i Samoa. Ia ma ua malolo retire i ai. Ia le ua tula i mai ai. Ia isi sui o le whono e peona. Ia iru talenga. Ia matamua tole a foa. Lapa le atio. Ia whapea fo le sunga ia sua tusani. Ne e mia. E le sui whailau tusi. Ia le na. Ia whapea fo i le fionga. I le tātou te uoloa. Le fionga ia pule manafa. Sina Hunt. Na, o le whasaonga le na o le tulanga o le haiai. Ia, ai tau tua nā mā o tau ia, la au sa wawali le aso tona. La au tau tū maleanga. Ia whai tete foi. E lea o ia le matapia le manai ai na o nau whapena atu. I upu e la lafo ma whaaleanga i nai a awhia tamali anga. O teitai le malo. Tātou whaai tete i upu la lafo. O le vau. Ioi. A whai
o te malama le mafuanga o le tau, o le autu o le solti te. Ia, o le sa o le tonga le nao, le tangata la tau ia. Ai tau na whamanino. A whai fo e sa vavali i le mauta o Samoa. Mana i o le sa vavali o i le maketi. Le maketi i mangele. Al te mina e tum wai ma. Ia ai whai tete ai upula lafo, ma le whi ei, ma le palau vale, ma o manisi mea na tātou te le mana o mea. Ai o sa vavali ma le while mo. Industrial action and march with peace and harmony. Tau te le mea na. E sa o ia fatalo familia fa bona ma lo le so i fomo via ia te o le tua fine. Ia fa bombo lo man via fo oi ma le va ingo le tato autustusi wa o le fai autusi le na le autustusi. Susana Tiva se wambuli potofo talo fa lava balu so fu manuia oile also ya Danny Fortino Josefa talo fa lava balu so fu manuia sister ya fa perfo il mai tayo Erolini ya ma le tatu tamama tua ya masoe tauli Josefa talo fatu le ataua ile whaafonga mai i a mai se fo i o le tapo inga le tātou te mamatua. Pesta na oia, ta alo whambalol se fo mruia, ia whapea fo i le tamai tai a 14 whamai. Oio 14 whamai 14, please, please, please. E se ale mere ke sa hoi i oe i a lili. E sa ole leia. Io so ia fa ves ia o tatou ai. Pa i pisa o ile silio. Fongu versus remonts, ia malo, ma ia ngore ia ore. Amelia, hello Amelia. Oi uma mai tango fie press the like button, like our program, share our program, and of course subscribe. Leave a note or leave a comment for me to read tonight. Atalo whaptoa i leo so ia au matangi masi ia whapea fo ia le whaletua ia tusi po le whionga fo ia toa ma le ainga o mai moa ma tapua i mai i le pitonu o Avondale. Atalo whai le tātou whale ngausi mea ma le whale whinga luenga o le solo plastics i nā au te whalongo lava e whamai. E le ngā te le tō tele o tupu mai o le tunu o lo ngā lue ai. Ioe, le tino Samoa. Ia, ai, e ola lava la tau le tio le aso atoa. A talo whātu i le uso ia a Felice. Ma lolo so i fu maruia ma uto umo lo ngā lue ai. I le nā fo i whale whai ngā luenga. Ia, ma whamaloa atu i uto Faiva le nei aso i whapea fwole sunga le pari tole foa la auli ngā tono ai. No mai leo la u tala noa i le mata upu lava le nei. Wale a ia masisi e pisa ai wala wai lo matua i sa o le lei. Le avatunga o le mata upu le asua nafi. Breaking news o te toe a apa i ai. Wala mati ai le tulanga. Te tai o tui le epa i le vaenga whai o le HRPP. Wa tu inatu i male mana onga o whaipule to osfuru male to o wha. O le HRPP i atu le epa e wha ma vai mai lona tūlanga te tai o le HRPP se teimi vave. Ma iai ia le tangata fau o le lifa i ai le vaenga wha upwhai. Sui tūlanga ma a vea ma tei fau o le HRPP a o le i unga le tolu masina leo o tu inatu. Whakusele, le ngā kolu masina. Anga tau mana na o e whaia le teimile nei immediately, effectively, e koe kua fo le isi kolu masina i ai koe sa fo i tula epa. Ma isi fo i anga aikia, ma isi anga porkiki e le mawhaia nā le wese. Watch this space.
E tele meu te valu ia e le mo fa le tup. Sa uto fa fonga sambo. O valu io le tulanga lea. Ke le to e mamau ai tongi le solo. A tu le epa au le i umar tau sanga le nei luafe lus fulma lima a leo na u Samoa a uama wa uma na fono lisi vaenga tos fulma le whaale tos fulu valu lea. O lona winga. E mauti noa lava. Na o tu le epa le ala le pule, ma nisi fai pule se to alua. O le i le to wha lea. A o le si to sfuru wha o le sfuru ma le valu lea. Lea ua a mata na wha ma aia lako sa pepu. O le so, na te talalo i ai le ofisa o le komisina o whainga palota, e whionga atu i Filolo Stanley, ma lona au waa, i muli nuu, e amatali ai loa, le toe lesi tala ina uma, o lola panota, ma ta ngata ese sa le stala. O lona winga la leo o te tala i le so, e amata tua i le so si i a tau lava, i le masina o ke topa. Le masina la o ke topa, o le atatala i loa ma le stala o sui tau vā o le palota. Mai i tū malo uma e lima sfulma le tas, le atatala i le masina o ke topa. Muna winga, September, October, it will be open for a full registration. Ai lau whanangolongo tu e mea mana o mia e whai eile le stala. O le matua tele o le mana onga ma le criteria i mea mana na o eile ofisa. A umana mailo tus folau pe mailo lau leisene au maile tus i le whaife au maile tus i le pule nuu. Au maile pepa o le wha maoninga o oe o le matai le stala. A o whea le nuu e te le stala ai. Mai ma le pepa whanau. Mai ma lisi ID. A mai ma se pepa e loa ai proof of address. E loa moni ai po whea le nuu nei te nofu ai. Ioi. O le tele i o le ngau sa o le mea o lo mna ambia. Mai o toa ngā systems here ma mea mna ambia. These criteria needed to be simplified and downsized. Wha i o le ngā ruenga le la whai nei. A o le pule nu ufo i la ma le ofisa o le anu whanofo i malona whale. I le whainga o le tusi. Le tusi e le pule nu. Le tusi e le whaife au. A whaila e awhe tangata i o le a o le tu malole nei e oe e palota. Pe o fo i le stala. O le awhe fo i nao tusi e tusi e le whaife au ma le pule nu. You see where I'm getting at? It's simplifying the systems. Our systems in Samoa. I'm telling you, it is chaotic. Tua tele o mea mana o mea mai. Whai leini pepe whanau, o le matua i pisi o le ofisa o pepe whanau. No whalau e mea mawhawhau e. Tau tio. Tele o nei mau mea e watu. Mai a tala o ali i noa. Toi fo manuia lo fiong sa vea ma ngā ngai fo Faiva. Ma lolo fo le tau watai, ma lolo tau tua i le tunu. O le mātou te matamata atu mai i GC Australia. Ria fo i le fiafina nei, ia whapena, an whatalo whatu fo i talo ali i. Lau sunga ma le whatua ma le no whaalo. Alo le mafuta mawhatasi mai fo i le au nanga ma le tautua i na ua ngā fo Faiva o Samoa. Katie Avito, talova Katie, ma lolo sai fo manuia. Fortino, alol sei fumanuia, al sia sa faise mea ai le lei mo le toina, wale ngā senga ma ana fuala au i le so.
Ea, va pe fo I pa I pisa. O le o ta fea lemi. Ve mai ia ta fea lemi. Very true severe. Ele se mafuanga sa vali ai. Awa o lau whanua o New Zealand ei. A fia sa vali. E tau na o I Samoa. O le sa tonu le nā le mea. Ua umana o tali atu le mata upu le nā ta fea. Lewa e toi maua mai ia lo u leo I leo uli ne neima se manatu. I lo u tali tonunga le nā. So say industrial action or any petition through a protest march with peace. Le mea le nā e tau na whai Samoa. Whai ele o Samoa. Whai luma o tai o Samoa. Ma o mea nā e te tau o na whātu lai mai I Samoa. Te ele whau au pea o na te tai e fia mea se vaenga to la iti. E pūlea le kāpeneta ma le pāle mene o Samoa, ma le whainga malo o Samoa. Lua. O lai ai le whonga whatalai I Samoa. La fo iai le sui pandemia. La fo iai o tātou te tai ma le sunga lauli na mari toa. E a ngā iai le sāwadi. Ma mawhai o na tali mai nisi o te tai. Awa pe o no whai atu. A sāwadi I luma I le ofisa o le konsula. E le mawhai o na fio mai le konsula. E a watu se tō wha le malo whapena. O mei e tau na li poi ma malu ia o le malo. Awa. O la le bea la o la whai le konsula. E le o le konsula le tali. Mai le mwhai o na te ena. Mwhai atu se saunuanga le fionga ia palu sa lue. Because it is conflict of interest. Fetena inga o ai a ma mafu fonga whaale te tai. E ui lewa la o le konsula. A o le konsula o lo o I lalo o le taita inga ale te mai tai pārmia. E le mwhai na a fio mai I ole. Fionga I le alo le tunu mawhono I a whamata His Excellency. Le malu palu salu e whapō le lua. Matali atu ma whape atu le tau au savali. Ia wale lei o lela au vili o ia fia me alu malolo. Lane loe malolo langa leo solo ke e ngei. Ia ai ere tau fia sisi le solo te. Bele na e pule lava o tau mla o tau wa ia tau. Fai ai ia fai ma le mafau fau. Fai fo I ma le ava ma le matau ma le mi ngao. Hori whaaria I ni winga mata ngā ma le whaaluma luma. O ni tala I nisi ni ngafa o nisi. O whaaleanga o le tamali anga leanga o le vau. Yo e peona o fautu atu ma vatul tu alalo le nā. Yo Vai Feelinga, Johnny Tauti, Taro for Lover, Malolo Sifumaria, watching you from Melbourne. God bless. Yeah, Abena Foi. O Kalameli. Kalameli Fatalofatu, Malole Sifumaria. Yeah, I pay no for you to ile, for the vote example. Elefa peo le Sava Valley o na marosi eila ile o se finaunga ile mata pulea. O le vaitele lea, le fono fofoutua Samoa, ei tonu le fast, ei tonu sui o le HRPP, o le tautua, o le SNDP, o e kalesia. E rea vea le fono fofoutua e fai masui o ni pati whau fai la tau te langolango ina lea pati, malesi pati, a oi lea pati, o ai esi, a oi wha savati. So,
the Samoan Advisory Council in Auckland will abstain from the march. Ai whalala tangata la tōui o le whono e fisa vati. O rau, si au a mi o le nama, si au sa le tonga le nā e le tāwhia le atou sa vea politi te whono. Ai tau ina wha manatu i ato e, le aunga o aute ma le mafuanga o le whono a wao o Samoa. Le whono fau tātou te nuti mea umai i le vaitele lea. I mata upu tā ua, whe malanga inga. O benefiti, o visa, o citizeni. The wider general public issues that needed to be addressed by the Samoan Advisory Council. Nothing to do with any political parties or any political turmoil that we are witnessing right now. A tātou woi, tāle pese, whaamaruia atuai, i le whetalo ai o le atunu uina ua mānawa ngā luenga, ngā Gagaifo Faiva o Samoa. O na tātou fo i mai lea, sa ili se avanoa, tātou te talanoa atuai. Ka te ale tūlai ono, i le awhiawhinei. I sui o le uni, the ETU Union for Age Concern, le valitua o iapa o le tamaitai fo, i sister e te vise Ioane, ia pe a te ale titi le tūla. E ono, ai la tātou ua tale pese le whamarui atuai, ma whaafte atu i ngā ruenga le lei sa whaatino le nei aso, ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, ma lo le tau watai, ma lo le ngā rue. Y la cosa suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey.
Talk about fish in a tin. Tastes so good when you get home late at night. Smells real good. Ulo umutu singaita tepo. Spaka o umata umalo upoto. Tau ata umapaine on the board. Tate me a better vai isi tau luo popo. Long conversations on the telephone. How you worry when I am not home. Sleeping in my shirt, wearing my cologne. Wondering about the days being gone. Feeling is mutual when you're not here. Every moment wishing you were near. Can't wait to come home to my family. You and my babies, that is all I see. Reminiscing on the day we met. That's a feeling I just can't forget. We've come a long way to this place we're at. Sometimes I just wanna rewind. Can we go back to the way you used to love me, baby? How you used to drive me crazy. Can we go back to the special moments in our memories when it was just you and me? You know that I do love you in every way, and even if sometimes we do not say, you always know how to bring out the best in me. Without you in my life, I will be incomplete. Yes, you are my sunshine, my only one. I want you by my side to my setting sun. Please forgive me, I hope you don't mind. Sometimes I just want to rewind. Can
F-A-L-I-T-Y. Nothing more precious to me like you giving me time. Loving everything about you, baby, you're so fine. Proud to be the man that utters the words like yes, you're mine. Excuse me, but tonight, we go back in time. And when me touch your body, I make you feel fine. This a kind of loving that we really want. A Fiji Benjamin Lappy sing the chant. Can we go back to the way you used to love me, baby? How you used to drive me crazy. Can we go back to the special moments in the special moments when it was just you and me? Kaputi with the Cousins follows me, Jade Lee Walker, and me, Kuraturu Whenua, as we deal with kaupapa Māori in the way we always do. With a kaputi and a kōrero. Cheers. Sometimes it's funny. Sometimes it's serious. But as always, he kōrero noiho. He mana tō te cousin. Kaputi with the Cousins. We're on YouTube, Instagram and TikTok. Karaviua. Karaviua. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Whawha Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whiaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
whai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. O ka la me leimo o e talo falava. Masani ona fa pe mai le o tengia a se matu to mai e matu pe a matu tawa e misa. Ta loile fai o leisi. O tau ele ni tau fatu. A ita ma fia ula vale tangata. Ia fa o ngale lei tau fai ai se tu lo la fa fonga. Ia ita ma lui oe ia ele lei atu nai lo le tangata le nai fai mai. O te fa ftai se tasi o tina. Na ata ma tala maile ma lio wingo siona atali. Aina ula ia na wola taute a onga fatasi. Ma fai si ana tama. Awe ele iloa fai se saka. Waloto leanga ana wo awa e mau oloa ona matua. O lea na alua ne aisi ana tama matangi. Ma fai atu iai upu fai ana wo. O lea na lu iai loa elone tina. Oi, o lea ale me e te tangi ai. Ia fa alongo mai oe san. E lua me nei e te fili iai. Momua, a fai e te loto iai. O le ata o male tata i fau, fe ai. E fai le misa male awali le nai fai mai ia te oe. O lona lua, o lo walu e fata i tai. O na fai le saka. Ina iai loa fai le lei. O na umai leo le toi fai mai. O a wo ia te oe. Na le lei le tala le atali a wana ia filifilia. Le fai o le saka. Fai mai le tina na alu le vai aso o tau whaata itai, le o aina ma le vavalu ina o popo, o le whaale whai. E tangi lava ma tau mawhai, na lave la vea ma o sio na lima. Na maa e ale saka whai mua. Tofo i eile tina, ma whaa e vilo na mata i atali, ima whai atu, feo lolo. Ai whai maile tina, o le saka lona lua, se ua pi i niu le tama, ioe. Whai atu loa, san, ua matua i A palasi lava o A+. Ma nei ata ua. Fai maliti na ata le atali ma ususu ma ai le faalifu ma faapi i niu ailo na lau ngutu i le pepe o la na faalifu. O le winga tonu lava lea na tusi ai le tusi o fai launga le maule nei. O na ouma natu ai i ngā luenga ti ngā uma, ma ngā luenga manuia uma. O na o le maita wina, o le tangata i le loto fua, ma le fia maua se mea, e pei o lona tua oi. O le ali lea na lu i tawina i le leiloa fai de saka. Wa maua Neiland Scholarship e a onga mo lona tusi pasi fai pisinisi, i te tonu o le MIT. O le lui mo i tātou a fai ele o le leile Englisi. I a alue o le Englisi. A fai ele o iloa ave ta avale. I a alue e a ole ave ta avale. Ia a fai ele iloa fai se saka. Ia fata i tai on fa fo ele fai, ma fai le saka. A fia fai se pisinisi. Ia a mata nei loa o na a o i fai ngau le pisinisi. A le se tupe. Ia a mata nei loa o na fai se teo ngā tupe. A au la atu tangata o e la poa. Ia a mata o na savadi e whaala i titilo tino. Ia e fua maita, ma le liu ia e le leiai, ai aua le si i le taua mwhaafe ai le ta i fau, wha amna tu mai e le apostolo Paulo. O te ma whaia me uma, i le wha amalo si au mai o Jesu Keriso. A mata nei loa se lui fau, ina ia wha le leia ai lo langa, mai e wha langlango ia Jesu, e te manu malo ai. Ma manatua, e le lei mo. In this update, a national security expert believes Russia won't accept a ceasefire deal with Ukraine from its position of strength. Ukraine's agreed to a 30-day truce in talks this morning with US diplomats in Saudi Arabia. The US has resumed supplies of military aid and intelligence to Ukraine.
But Curtin University Associate Professor Alexei Mureviev says it's unlikely Russia will like the terms. That may provide the Ukrainians an advantage in terms of recovering, regrouping, regenerating their strength. Police have arrested 4 people related to protests at the Auckland Pride Festival with links to Destiny Church. Demonstrators last month blocked the parade in Auckland with a haka, and people stormed a drag reading for children at a public library. Jordan Dunn has more. 3 women aged 19, 28 and 50 and a 67-year-old man collectively face 8 charges under the Summary Offences Act and Crimes Act. They're all due to appear in Waitakere District Court next Tuesday. Police say further charges are being filed over alleged actions against 5 more victims. The PSA is warning our scientists need more certainty to stop them leaving the country. Our Crown Research Institutes are being merged into 4 public research organisations, and Callaghan Innovation is being disestablished. Science Minister Shane Reti has revealed funding will be temporarily extended for 2 of Callaghan's groups until the new tech entity is set up. PSA National Secretary Fleur Fitzsimons says this will save about 40 jobs, but hundreds of scientists still face redundancy. We're really worried that we will lose our specialist scientists to other countries. They're in a competitive market, and that is going to be a net loss for New Zealand. And that's news. In sport, the Force have rested 4 Wallabies players while a further is injured for their Super Rugby Pacific visit to the Crusaders on Saturday afternoon. Nick White, Ben Donaldson, Hamish Stewart and Carlo Tizzano won't feature, while wing Dylan Peach is injured. Crusaders coach Rob Penny's avoiding any similar temptations after being beaten in Perth last year. We went over to Perth last year and got spanked. We didn't play well and we were dealt a really hard lesson. You know, we don't want to have that replicated at home. Uncertainty won't fluster the Hawke's Bay Hawks in tonight's season opener in basketball's New Zealand NBL against the new team, the Indian Panthers. The Panthers will field a string of Kiwis called in, as more than half their squad are either overseas or facing visa issues. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Alofa ro pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o taunanga mai e mo bia le pulenga no au kilani lau sosani ile fainga wana fai unga tausele ni moati na e ile tausanga luma nei o fatala noanga e winga ile fu fanga fara tausanga ale pulenga no le wata tala se i au lia le aso lo se futbalu o mati mato te mo bia sofina ngalo falia e winga nei fu fanga mora tatu i tulangi mo ni se famtalanga ile awala faali sofina ngalo asiasiane ile akhaveyose.nz/outland. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi matupui o le fana witi o tupui le COVID Faiva mo la tau es fuluan tau sanga malunga atu fa pea matupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fa mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So e whaatalo fo ia te oe I le mai ai fo I ma le Gagaifo Faiva o Samoa le nei fo ia wauli o le aso lulu ia ma watu ai le wha malo ma le whaafitai I tiute mga luenga sa auto ngā pāti ai I le so ia ma o lungo le ala tele o le o fitu minute o te aile tu lai ono ia o na wanga I atu I maunta malawa. Tau tu te o lava momoli o e lo fale. Ina ia e tau nuu male manuia. Whatalo whapitoa I leo so ia taweu veu Rex tau lango lea vai. Ia ma lea fine. Ia lan wola
ia o lo o tapuai mai I le Aio Keriso, Christchurch, maloli ngā lue le tavu veu, ia whapena fo I tiute ma ngā luenga sa whenga iai le so whapumoe, ia lo maua lo manosi, ia whapea fo le tumaita I Alan Walla. Whatalofa whapitoa, I le tātou nu uoli I Riversdale Park, ia o lo iai le sunga a whata tau a mō, whapea fo le uso ia Sam, ia o le uso ia La Mepa, o le fionga ia whamasanga, Ata Pana, Frost, ia mautou umalawa o le uso ia tuu, ia whapea fo I le tō tēni lava, o tātou wall sunga tui sa mau, ia mautou uma, o te mali I mawhale uponu o le tātou nu uoli I, whape moe sa manuia ngā luenga. Malolo whalau ma le tau a tai le nei aso, ia, whape fo inisi o tau mafutai nā, le uso e whalanai pupu, Simona, ia, whape fo inisi vaenga, masani o na anga I atu I le tātou mafutanga. Malole ngā lue whatalofa le uso ia ale leota, ia whape fo I le tuafine a Tangaloa, Sina, le uso ia Albert, ia mautou uma, o lo o mawhai o na maua mai au langa ma le tautua, a le siu whonga o Samoa, ma le a taua savea I le nei fo ia wauli. Tangata iolo wala au mai le numera le wharetua ia e mele Palambo, o le numera lea, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, ta ua le nā o whaataloanga o le malu I whale, ma le whaapoponga fo o le nei aso. Au lai ai tangata Samoa, o lai ai tupe, ma ua ai fo le manatu, o le resolution, ia mani mafau fonga fau, ni ngā yo inga fau, o ni sini fau, le lua afe lua sifurma lima, o le whatau wino se fale. Ewa, mole a inga, numera lana le te maitai, le whaltua ia e mele palamo, pe a whai, o lo emna, mia se fisosoani, feutanga inga, a le whale tupe, ma outou, ia whapena fo le whaltua ia e mele palamo, ia awa le tupe o le tiposi. Pre-approval, malau telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Patalo whapitoe le uso ia Manu Seui, o loo mai mo mai I Alaska, le stete o Alaska. Talo whatu, ia e moise le mamalu o Samoa, lalam papa au, I le nafo I stete, ia moise le stete le nofuanga leo, Mountain View Range, ia whapea fo I nai Anchorage, ia maisi vaenga le stete o Alaska lo o no pia ia o tātou tangata. Le stete o Salt Lake City, Utah, ia maise fo le stete o Hawaii, o lo o tāpua I mai ai ia sio mātou tina pele, tina matua ia whalavelave afa masanga poe la ulu, iwa sifurma le fitu tausanga o le soifua. Whatalo whatu tina, mori atu fo I lo whaanga ma whaamrianga mo onga lei ia molo manos, ia meise fo I le tua Filipele, ia Yvonne Manitamaitai o Aisha Yvonne. Whatalo wha I Salt Lake City, Utah, o tāpua I mai ele sunga le rie pikopo, ia Bishop Tuiala Savainaya, ia male whaletua. Le tina o le ngaruenga, le tina o le warota, ia le tua fine, ia si niva male whanau. Watu ia whamaisenga mo lelei, whamawhanwhananga fo I o le tuua o le malo, e le fionga ia lupe matasila, kauli, kaio, ioe. Ia I le tātou nuu I sauni atu, o mo lelei, ia whamawhanwhana fo I le whanau, I le tuafine ia rupina, ia o uso ma tua whawhine ma le tātou ainga atoa I nā, sa muri talo, ia sa maunga tai, sa seu malu, sa tanga loa matua, ia ma siteine ma sitama ma le tātou ainga atoa, ia ono al bala upa ia le tua, I le tātou uso, ia po le tamā matua foi, o le tātou ainga, ia, mori atu iai ia, mo onga lelei, ia, whapena foi on tārusia, ia sauninga whale ainga, ia me se foi o toe sauninga ma tātou whamawai atu ai,
i le tamao le tātou ainga le sunga halupe matsila kauli kaio i le afio anga o sauni atu masola ua i Samoa. Ole se mai leo le tātou talero, po le lava o le me fai. Le mau le malo sil tangata. Ia, po le au ngā ato me o. Lala le nā tātou te whaftai, ai le atua, le telo ana mea lofa. Mo le soifua malo loina, le vai o le ola na taunu umai, le valu tau sanga o tuana i atu. Ia, lea lava o lo whanga solo, ma o tele ina manui ai, i mori mau o tangata, i ngase o le toto maawalunga, ngase o le sela, ngase o le fatu, toi whata avale a toa, le toto, i ala toto le tino, wha le leia o le ate, ma le fatu ngao. Soso di fo i mawhatianga o le mea nei, o le mai o pona iwi o le ngungu, ai sau vai o le ola, o le whaaftai whaapitoa le whionga le saori i atuala ma le whalito i a peka le tātou ma le aingali i le tātou maketi le nā le maunta i funga one olo o i le numerous fulma le tolu Lappington Road i nai o Tara tai mo le au nanga i lau whionga le saori tuala i a whapea whalito i a peka ma le aingali Sful tolu Lappington Road to Otara. A pera fo i ona tātou se e atu lesi tātou maketi, luas fulma le lua Templeton Place, luas fulma le lua Templeton Place, Glendon, Manurewa. Alo i ai le tuafine a nive malia, ia whapea fo i le tuafine a marenta sawanga, ua masani e fo i ia le tātou o tunu i le anga i atu e mawai le fiso swani ma mawai lau vai i nā. Tātou whale o lolo na tolu le maketi le nao le Tasi Market i le o ngā tutonu ngā le mū, o le taulanga whaatau i mangele. Lalo tonu i whaare mere masangi on kou fe e lunga ma kou pepese ma sisiva ma pā uma i lalo pēa o ngā i le tausala nai club. Tāna whaatu se yuli ma le au whinga luenga a le tausala. Alo le soifo manuia. Ia a o ina Tasi Market, o iai leu soa whaolu tane Peter Silva. Ia whapena fwile au whinga luenga. Ai maise leo nanga ma le tutua. Sunga le whawhenga ingo le ampasa o ta maiti o Samoa alo ia o loa lalam papa o New Zealand le sunga i le li whaife au Reverend Larry Tupai Lavea whambalo whaftai i le ngā luenga le lei o loa whatino ai le ngata lai le nā tawalunga le tātou whale o loa mana maketi muli le nā numero Tasi Triangle Road i le anga i atu i Massey alo iai le Grand Market ia ma le sunga ia Wahid ia ma le au whainga luenga foi. O le tele o maketi nei o loo iai foi ma tātou o loa e au mai Samoa. O loa pei o le iai ia le talo o le whai, o le ulu, o le manioka, o le ufi. Ia, o e foi nā ano manufasi so se whale o loa nā. Ia ma whai e ima lau whātau o le sa. Rato ele whambalo ma le whaftai. Whatalo whatu i le telenga i langa aia. Ia po le sunga fo i a taupa u. A whetu lele. Ia ma le whalitua i a Juliana. Ia mauta umalawa o lo o whaise malolonga. Ia ma se fia fo i nā i le monta o le fionga le saori. I le sfulma le tolu Lappington Road i Otara. E mawai lau vai lola. Ai a whai ala e te fia a story ma whaisa ta ori fo lele ma ta talanoa. Ia, ma e mana o me o te alua tu e mabori atu le vai. Ia na e walau maila e lea. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ke la koe mbole aku lau vai e kio. Ma wha ingo lei o koe maua e lau malos. Whatalofa le sunga le to ina. Ia fui ava tuioti ma le whaletua, o le toi ina o le kalesia a sofitu, o le toi a fio mai. Nena, nai pitanu o mangele ia ma le whanau ma le aingali. Whaftai i au Faiva. O le ua tau ma mawhafo i le au whaingaruenga le leitio. Ioi, pēr au whai atu, o le ua se e fo le tātou wati nae i mea o le ngātai whale.
Le o le ngata i whale la ka ke fia alwe. Fia avesa na pusa i o se lautala. E fua le chili bin. Ia po se pusa i alua se lautala. Wala au maile ia tau sa vea. O le a whaatino ia lau wha momoli ia po lau sau mori ia. Pea whai e te malanga. E manao. E ave sau snapper po sau ka wai po sau trevally po le alawa. E pe ui ana e tolu. Ia, ma lo o tele ina maua mai a tātou penga ma tātou ofe ma tātou whangotanga. Whaile maanga i keno le mea. Sau ane vai o le ola o solo le whangoka. Whai mara pusai, amara kulai. A talofa i le usoi a manu, a Mac ma vaenga. Alola sei fumanuia. Yes, that's what I want. Like, share, subscribe, and also leave a comment for me, because I love reading your comments and laugh at it. Le maali o le autustusi o le tātou vaenga. Comment i lunga le Facebook page, ia mo le tātou YouTube channel fo ia. E te loa fo i nā le te leo o mawhauwhaunga maali. Mawhauwhaunga le lei, ma mawhauwhaunga wha le lei. O le au tau ai maa, o le au palau vale, o le au whai upsa. E whapena, ia le a fo i le whainga si tātou mia. Miu, whatalo whai whaavale le fua sami. Alol sei fumanuia, all the way from Sydney, Australia. Talo whātu le ftelenga, ya so alo a wha leu tele, aloli le ngā lue, moe wa so oni au tāmilu sang se lua, i le a fo i le tau poloka whale, tau block of flats, i o mana i lau tu lunga mai alu e sa vali, ma ai sau, le lau lato e whaisau poloku i fo i le a ngonge, ia makuaka ku i le poloku i iafi uma pe e mana, ia mai alu atu e, mau e fo i le malo si ina, isari, ai le ole, ngā le fufoka e lunga ole sofa. Ia, mai tau le loa atu e ia lau manawa puntia umaisi vaianga le mea. Penina sol fai, talo falava, lo le soifu mria, ia, vape fo i le tamaita i o mafa. Tasi leota i o ane, lo le soifu mria. Mo outou umai atunu u mamau, o le tātou telefoni le nā e mawai lau, whai mai ei lau oka, wanga se Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, ia nāu tau sila fia wau, wa lewa na lele atu le vai au, tau mau tau masani e foi. I le vai o lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Tā pena, whaisau oka o le vai. Mana tua, o le tele o ngase maua ai tātou o tangata. E mafua mai i mea ai. O le tele o le ai le se wha malu stino ma tūlanga whapena. Ia, o mea ai fo i le nā, ma mea inu. E maua ai maus fo ia i tātou, i ngase ngase. O vaila ia e peuna o whātou vai whal nātu. E peo le nei vai o vātu le ono sfultau sanga le matua le vai. O le tangata na whai le vai. Na maliu o se lau ma le ono tau sanga o lona soifua. Mātou ta matua. Le tau la sea lawi loa. Ia na fofo man kong fiki o ai ula fo ikan kawa mai. Se o le makau kia le pelo le forko inga nga. Ai nga ola. O puna le pese fo le lea le to ina silo matuma sio na pau mai to ambua. O sio na pau o toso le tae au. Tui le sea. Iwa fai le tungane. O le mamao, o le funga, o le tui, o taulanga lo matua le na o la ai anganga o tangata, o lona lava ai. Tusa le leia ma le mātou to ina lea. Au tau se sila lai le umi o le ola o le to ina lea. Lo grandfather lea. Se lau ma le ono tau sanga. Ere mai. E whai a ianga vai ma ingoa ia, ma wha ingoa ma kou a whamai. E lea ia sistangata e wha inua i vai al mātou ta mamatua. E wha inua ia mātou, lana whanau lait. Au lana tala,
ele leile testi I la whangau le a uoki, a se ponga uoki, a ele uskanka ese. Well, ko vai le mentality o mo ko nga kaulasi ba fo sa mo I va. E longa se me paru ngi ko ya a ula tu il tangata na fa lata ma so alo e tu I le te mai dai. Tu e ta ulan te mai nei fi te mai popi. Po mai ya mai le te mai popi le na. O te mai popi al na tu ye o le te mai popi fo le na e peli e mal te mai titi. Watu fa fonga la tunu walanga o toina. O ana ngā ruenga na. Are kui ai o so ale. E si ya talo mali e fo o so. Ya lo mai si awali. Tupulang tala vau fo yo mai. E a fo e fa mama ma faile pelitome le mātou te māmatua ia. Ea, tā fiofi mai le e tipi atu. Ai oso le tangata la vea ilo ma le lima o le mātou tō ina. Langai mama ai o tama inai fi vātul whaafonga e whaau ngā ile ngā. Whaau ngā ringa ruenga. Arau kama kipi. Tau na oso lava whamalomu so alo. Oi pu e mai. Nana pu e mea tau fiofi e isi au li mātua na e whai mai lo. Mo ini au mata. E te toe oso lo tui alo mo oile popi. A talo whātu I le whionga I le ngāwhtasi a whimono si ale ngā ia whapea fo I le hana si ana mana mea le whale tui a le au pepe centenary. Ia whapea fo I a pepe al tātou ai. Pepe centenary and baby whapale. Talo whātu. Alo le ngā lulue. Sunga ia whimono tāpuni. Talo whātu li I lau sunga I le ri whaipese. Whapea fo I ia le sunga le toi ina. Ia ma mea te dielu ma le whale tua. Ia whapea fo I ia le ekalesia. E mai se fo I le sunga le whawhengainga. Ia ma whala li maa ma le whaltua ma le kalesia I o tara. Talo whatu, ia ma uto umalawa le telo ngai a uo. Whaiwhi au, lo ngā lulu le teimi le dei. Ia ma whaiwhi au o malo lo manu malo. Whataro whai le to ina. Le pulenga. Le sunga ia talia ta pale au ma le whaltua. Ia whapea fo I le kalesia. I manurewa. Aftai le anga le lei, aftai fo I le whātō whāla inga ma le whālo alo māwalunga le lava yaso sa wheloa iai. Ia anga lei le tua, ia ma whātutumu mea ua whāngau ngau. Talo whatu lau whionga le titi whono, to whilau, Ted Stanley ma le whalitua I asina, ia whapea fo le lau whaalo ma le inga rii, I le mafuta mai. Ia ma e lango sua fo I le tātou ngā ruenga. Pei ona I le tātou whono fo ma malua sa mo le vaitele. Ia ngā I ma palu vai I ma suwa I ma palu ula I le tunu wato. A wai le o se vai ngā whau whai porkiki. Los fun ma 5 minute o le mo te ai nei I le tu la. Lima o yon o le kemiri ka koke tau ma vai ai e a famari atu le tua I lunga o le ala tele ia pui ma malutia malu fo I ao a lofo le tātou te pa au siri I le langi ia ma whaatafa I ni ao vale ma ni pe au langa vale I le whetaloloa I le atunu ina uanga ngā ifo Faiva o Samoa ina nei aso ia ma tau nu umale maluia ia manga I fo I malolonga tali ngā sua o tāpua inga mo si ngā taulanga o whai ngā noto le fiafi ai o le vai o mai I whai mea nu au sala ropati ta alofa lava whambai ua te ena le ao le malo le solo file mu sa talo sanga ina e vui manisi.
ana fea le mea le nā. Mani e siri le whai o solo te e fafo i New Zealand, Australia, ma USA, ia i loa umatua i le lalorangi. Le corruption, ma le corrupted o te itai o Samoa. Ia lau tala ia oe nuausala. O Samoa, e whai ia o lātou lei sene, e whaatanga ai i wha le tula whono, o na whai o savat. E whapena fo i le tunu nei, a o i na, e le tau whai lani lei sene, a o le tunu nei, a o i na whai o mea ta o industrial action, or a petition in terms of a protest by a peaceful march, e longo le ofiso leo leo. E ala da longo le ofiso leo leo, ina ia iai le pui pui ngai maluti ai health and safety o tangata o le atunu, whaatasi ai mo tangata o le a sava vali. E mea la le nā o leo o whainga tuainu au sala. E le sa o le nā mea. I li tau fia, e se au se malo, ma wha tau i ai se mata upu whapena. Whalongo le lei mai i ala o mea. Ona e malamalama ia le i tula whono whaloto i whale. Ia ma mea uma e tau solo te. A le solo te la le whai. Ea oi la malo e o mai i ai pea whai i nei. E lei ni malo e no nofo la to take action against the government of Samoa or the government of the day. E le ai ia. Ia New Zealand, ma Australia, po malo o fatasi, po ai lava. O mea patino lava la tau ia i le malo Samoa, o mea nai whai Samoa. Ai le o whapena, se whingo se mea sa tau i nei whapea, e whaali ali e tuai, i tangata o le lalolangi. Ia whapena fo ia isi malo, ma isi e tunu. Ia le nā u whaasa o atu le nā mta upu mo si tua whine. Le ana wala au mai. Nei nu au sala, ia, o le tala le nā mo oe. Whamai mawha, whabolo li lei atawa, o le polkalame oe, o le nganga ifo Faiva i le whiawhinei. O lea e maitau atu, o le awa uli, ma fonga mua. I oe, e sa, o le awa uli, ia fonga mua. O le nganga ifo o Faiva, o le mānawa o ngā luenga. Ia, we tau mou mai mawha, o le nganga ifo le nā o Faiva. O le upu ngā ngae, o le upu whawhia ngai le nā, o le ngā ngaifu. A ngā ngae le nā, o lona winga ua oso le nā i le tai au. Ai a ngā ngaifu loa, wa mata o na ifo le nā, e a ngai i sisifo i le me mapu i ai, ma malo lo i ai, wa uma ngā luenga le aso. Wa o mai le pongisa. Le angala ese i a tātou taimi mai tū la maso. I lea tunu ma lea tunu e ese le taimi lea o iai i nei i New Zealand e tutusa le lei ma le taimi oro i Samoa ma tuila. Ai o le se senga fola ma tuila ma manua fa pe fo i hawa i ma Amerika. E tusa e tasi le aso tātou te mua ai. Mai tū la e tolu. Whai mai vui feelinga. O le voter registration America Samoa. Once you are registered, your name will remain in the roll unless you die, move out of the country, or purged. Ia e whapena o mātātou i Samoa. A o le whaalawe. O ai e pa u ele tiute o le whaamamaina, ma update, ma kilingi, filter, ia tātou lola pānota i Samoa. E whaalango i le au whainga ruenga a le komisi o whainga pānota.
Awa o le ala le na e lai o na ngā rulu e whaatasi ma tā ngā ruenga nei. Tā ngā ruenga le soifua maloloina. Na tā ngā ruenga o pepa whanau. Ma pepa whaipoipo. Ma le ma tā ngā ruenga o whaamaumaunga. O whainumera. O ai e whanau mai a o ai ua whioti. O ai ua whailangi le tūri ngā sia. O le cross-reference la. O matanga luenga nei. E ma whai ai o nei loa. O le mea la iei o te talitonu. O le whaaputuputu o tangata ua mālidiu. O lātou swafa. O le mea le te tau o na whai instantly. All the time, he needs to update these records, these public records. Whaamaunga statistics. E whai le death certificate maoti le tangata I omele au mele pepa e ave ngata I le ofisa o whaamaunga. O whai numero. Ia whapena fo I le ofisa o au mai ei pepa whanau ma pepa maliu ma pepa o whai poiponga. Ia la le nā. E tu utaimi, tu utasi, e toi whai atu le ngā ruenga. Ngā matua te le aro na whale tonu. Those records needed to be updated daily, on a daily basis or even weekly. O le mea la e tupu ma awhia ai a whainga panota. Wa le wha mamaina lola ia. Wa o tangata I whafu. Na, tasi le nā mea, tasi le nā whamaunga I loa ai. Le whetu whai, the dissemination of the information of our people needed to be updated simultaneously every day. Ale winga le upulina. O se ngā ruenga e whaauaupea e whailawa pea. O ala wa fisilona, o ala mea tangata whai ngā ruenga I whai. O a whaila I tilo I. Nā mai lola e leo tupu e whanau level na. Ua whai e lesi le pālota ale tangata uoti. Whai e lesi le pālota ale tangata ua lewa nālu. A o lea le I kolosia e sea mai I whaamaumaunga ia. Dala le nā leina tele le pisa ma le ngau sā ma le ngasu. O le whai o ngā ruenga tangata ia. Whai au tau ngā ruenga. O na whawhai ngō fie e fo ila ia lea na update lea taimi ma lea taimi. Ia whaamaumaunga ma whaamatalanga patino. I lea tangata ma lea tangata. Le mea lale nā, leo tu lai mai nei. Come registration time. O amatua tele nei mau mea e lau mai. Mai lea pepa, mai lea pepa, mai lea pepa. Can you imagine a pile of papers and records on one staff member's desk? A whai fo I lai mana mia ia mea le tūlanga o se kopi. Can you imagine the photocopy machine being burned out daily with thousands and thousands of pages, copies? The reinventing of the wheel. And it duplicates the services we're living at tauna whauma. O le telefoi la ia le nao le ngasu ma ngā ruenga e whatino. Ta tauna toe tilo ma sila to toa matangai le whionga atu e whalolo. Malana management team to a system to clean up the records and even filtering. Lola panota nei ma le tupu e le pisa ma le vevesi. E na, tā ua le na. O na o manatu tātou te talanoa ma whaasoa I le mata upu le ae ona o le tātou taimi. O le o ia, ma le sātia, o le no fōa o le whonga whatelai. Ma le vaenga 5 ma le valu. O le whaavae, o lo tau tala mai a ia whaapea,
e le ai se lafo e te tau o na whaatuina, whaasanga i le no fōle whong te lai. Lei se lafo. Spela me le whawai. A le la au mai e lisi vaenga lea. A whai e lei se lafo o iei tonu tau lana tātou whees tu lafono. Lafa when tātou whees tu lafono e le o iei tonu o le whawai, e le o iei se lua vai tonu e mwhai ona sui le me lea. Ta tia le tu lafono lea, e pui ai le fionga le whonga te lai. Ai a ngā I isi mea. So there is no vote of confidence, against the chair or the speaker of the house, except leadership and titles such as the prime minister and any other ministers. Tātou wo tāle pese lea, whawhiwhi ai oe ma whaalai o mata I lunga le awala. O sa ili se avanoe tala no antu ai. Ile tamaita ia e te vise, Ioane. Ia, whamaruru atu le maua se tātou whilo inga fwoi ma le te maitai a sister e te vise Ioane. Ai tele lava mata upu sa ma whasoa ia I e hono te tai ei ia ma whauwhaunga ma I loa I fwoi le tunu le whainga tā tele o le matanga alwenga lea. O le vaia o le soifua afiafi o le tau afiafi o tātou tamam tina mātutua. Disability, and may say the care for the elderlies. Tono le amo se avanoa ale o tai ao po le asfarele. Ia le amwhai on whatasi mai ai sister te vise Ioane whamaluru atu. Po ese me o whale tono le au telefoni. Ia sa tau mawhai atu ai. Ia a wale maua. Ia se se visota inga le lei. Whatalo whatu lui kunwa iu. Ia whapefo I se ulu tongia. Talo whai se ulu. Talo whai se fulu. Ia, asau e alue malo lo I le pussycat. Ia lena, talo whai. I saulaia. Ia lena. Malo Joey. Malo le se fomria. Loi kunwaiu talo falava. Pape fo I twisty tai bali fo ia lea ia tal le ngo fo le tangata piolein ia alo fa bai le tua ba lo tusa so tatu manuia le tatu tala no artili le mata upule na ole
o ia ma le satia o le nfo le fongafitalai i le aso atai au. Ia whaatasi e fo i ma le vaenga o le tulafono whaawae lona lima sifuru ma le vale. O lo ta ua mai ai. E le ai, mai le te tau. O na whaatuina se lafo, o le whaatutuaina o le fongafitalai. I le whaatinoina o na tiute whaapālemene i te tonu o le mautafono, ma le pālemene. O le se au ngai mea, a maka mai kule epa. O no fofo masui, le tai o le mauta. Le title tai o le mauta. O le pule o le mauta. O le fongafitalai. Io, ia au te iloa. O no fo ma whaatonu ia le fionga ia le whaasina ia to le fo whaafisi lona vai tau o avea ma fongafitalai. Vai, whaonga mai o le tai o le mauta. O tuila epo le tai o le mauta. Mau tau se le lang na sau se ia sia tātou a mio. O tau wawa ai Samoa. Mea nei na mafua mai. Ioe, mafua mai mea nei. Fia pule, i mea le te tau no o ie le pule. Fasili au pule. Ia mawhape nao na lolo matu iai langona o tangata. Mausi tai atu iai i mea ia. Valea e whai. Ia, le lei. La tātou ua tāle pese. Whaamanuia atu wai le atu no. Ia, ma taunu umare manuia. E no umawhio anga. Le pese le. Ratala si tātou le pese le punia lava. Taula ia so say. Le radio Samoa. Elelei lau paanga ia le nā. Tātou tau mawai ma o tau i le pese lea. Whaamarui atu ai le atunu, ma whaapena o na whaasifo ai i le atunu. Ma le nganga whaaloalo. Ma whaamalulu atu, masu atu vai malu i pu enga Samoa. Mai o tawhai fia, ma o mamalu i sā, ma whai ngā, sautua whawhawha Samoa. Mai le malai tele, o le tui manu o se ia pā ia, le vau tupua. Tū mō mapule, ainga le taima le vau fonti. Wha malulu atu i le mea o tupu le tātou atinu. O upu ia le pese whaamatala ai lo ulangona. Ma le whaanoa noa i le mea ua tupu. E manuia Samoa, whaamangalo se leo le au au nei. Tātou toi whelua i le aso a taiao. E le o se atunu utaliola. Solo aya a